Baklay happy baro kibapay ikan ke kubor upet ngo cable news. Kimat makong san jong ke kubor mentah kita yo kilong. Rai ke sarkar ban perking no ya ke jing pendat ya ke light sound siren bat tak yet yong ya ke kali. Kamigalia kedai ke paradise bat baro ki kwa ban wan chong shnong hani ong uba lak kemen rumbui. Maham uba Arden ya ke Shillong Municipal Board bakam dai ban pentut ya ke nong terwasya so bat kwai hakendai lak. Dang ap ke UDP ya ke kai pont na ke special committee la en shimbentan am high election MTC ha GHADC. Palat paulak du nong kelongying hadin babam du kitlik ding ya ke ying hanong jeri. Klat ke samla pidarisha jirwa kem bat yo jamin no usamla dang penong kipolit ya ke jing tokin. Dawa ke KSU bat penjalan ya ke jing Syakri UVC ke National Law University bat ban kendang ya ki basak bean Hamax Welton Estate bat Mahadev Kola. Bat Pli Menteri Sarkar bat UMLA ya kamadan ya kai futsal bat basketball hamau prem. Menteri rang ba ke jala ukon rat ke sangma hakasngi balang jong ke tayo ulalum ya ke jalang jong ke kenhun menteri ne ke cabinet meeting hanan polok ne Watslake bat ke lashim ya ke babun teli ki rai ke bakongsan ke bakenthom ban perking no ya ke jing pendat hakikali ke hek sarkar ya ke lat saw penpak siren bat kata yet yong. Habai keren bikin patai kubor hadin balawai ke jingilang jong ke kenhun menteri. Menteri rang ba ke jelau konrad kongkal sangma ulong ba ke kenhun menteri kala menjor ke jing terwa ban pentre kam ya ke standard operating procedure hakikam bedai ba ke jing penan kam ya ke light saw ke siren yet yong bat kiwe kiwe hakikali sarkar. Wetho ba ke kenhun menteri kletai sani ba halor ke jing don kam bandon di kendon metela kam ke jing penan kam baklai ke kali sarkar ne ke kali shimet. Ulong ba ke kali sarkar jong ki kerdan Z+ ansha bantai yet yong. Kikali besyak ban penan kam siren kendai tang kikali pulet ki emergency service bat kikali jong ki pilot escort jong ki VVIP bat VIP. Ulong ba anam sya asyuk ban penan kam dan menu-menuru ya ki light sound nomor keladon lupakaan jong kari bat wat ya ki flasher bela penan kam bujli ndai ya ki nero an sapen mena kerpang dak tenat transport jong sarkar jela ki balak ban bo ikini ki flasher bat ulong bawat ke office terekam jong menteri rang ba ke jelaru kan sapha da ke jintho ke tenat transport ban ajing bet ban penon kami ke flasher ula pentip bro ba keladon ke komiti ke bakli ado principal secretary ban kemi ya ke kam bat ke tenat transport kan sepen mi ru ya ke jing penna jong ke thup ki bre ke balak ban penon kam ya ke name plate haki kali jongki. The tinted glasses which will be only for official vehicles of Z+ and Z category protectees will be there, and obviously there's a committee which is headed by the principal secretary, and hence if there are any specific cases being mentioned there, only those will be allowed. For the siren, I'll just read out. Sirens can be used only by vehicles of police, emergency services, pilot and escort vehicles of VVIPs and VIPs. So that means that only the police vehicles, the pilot escorts of the VVIPs and VIPs can use the siren. So it is limited to police, emergency services, which obviously means ambulances and fire service and others. So these are the first. And as I said, there's a committee headed by the principal secretary, and if there are any other categories that need to be included, this committee headed by principal secretary will be authorized to then notify if any other individual or categories need to be included in this. But as of now, as I said, as per the notification that we are giving, only the police, only the pilot escorts of the VVIPs and VIPs will be allowed to use the siren. The lights and beacons, we have made it very clear that the red light and beacons are not going to be allowed by anybody, because that's the national law. Flashers that are there, which are being a substitute being used nowadays, again it will be only by the specific notification of the transport department. So only those who are notified by transport department can use the flashers, but that again, as I said, it can only be done
once the transport department notifies. That means even I have to, the Chief Minister's office also has to write, and we will only then the permission will be given. So the transport department will give the necessary permissions. Kanun Menteri kala Shimru Ekarai Bentiet yaki jakarap kepa sapu pra akar kabaran pok ka Shnong Mau Khanu ka New Shillong Township ka bapadan kam deki khanyongot kinong rap bat ka sarkar kan siu saus pa kan dai phoshi square feet bat kinong rap bat eka pisa an sa pha batch ka account jongki khanyongot kinong rap Shnong Mau Khanu ukon rat kongkal sang mau la ong bahaswa ban Shim Ekarai Bentiet yaki jakarap ka sarkar kala thau Daka committee benekran bagi khanyongot kinong rap jong ka Shnong Mau Khanu. Today the cabinet has approved the sale of these paddy fields that are there in patches in the Mau Khanu New Shillong Township area. Paddy field overall land is approximately about 48 acres, and it is coming to about 490 rupees per square feet. We have to give to the farmers directly. So there are 17 farmers, so the money will be given straight to the farmers. This is roughly about 30% lesser than the land acquisition rate that we would have to do. Kakanuan Menteri kala Shim Ekajaka Hajong Shah ban sedang ya project lengba ka public-private partnership bantai gijingtai gi bedai baka kam jung okai ba ka 5-star hotel ba ka resort. Menteri rangba ulong ba ya kene Ekajaka ada bantiat balakot ru ya ka expression of interest. Bagi beliau kila bani Shim menta bala tawe ka committee bat daga ba pensyong nong rem ya kene ka jingi selok ba ka jingi kran ya ka jing terwa ka pura lawan ra akmat jang ka kanun menteri ya ka bakal ajing menjur. Menteri rangba ulong ba ka sarkar kadang itu igi jaka ke ba kongsan ha ka bayde ba kam jingo okai kom hajong sha lat luom nong jrong bat sentung ban pentre kam igi project ka kam jingo okai perthai bandon igi hotel ke beramdor daga batai lengba ka PPP mode. Nalor kaneo konrad kongkal sangma ulong ba sarkar kala menjuru bantiat ega jaka hatan umdan ka ban long kum gejing gentiau haga kam jung okai perthai bat ban bha sanpok lor tengka ban shnai kesurok na umdan chenong po bar ku umdan ka de kisnong ka bapau nam bha haga jing pen mi igi jandren dia haga ba bon bha kinong jung okai perthai kilat chekene kisnong ba kala don ru gejing dawa ka bajur ni kipat ba sarkar ka de ban bo ega jaka jung okai ha ka ne ka than. And we strongly felt that there was a need to have a good resort and a 5-star hotel resort in that area. And hence there was a need for government to procure land. And this land has been purchased and government has agreed, cabinet has agreed to go ahead. Proper procedures, of course, have been followed in every sense where expression of interest were floated, people participated, a committee was set up. And based on that, discussions, negotiations, and final proposal was put in front of the cabinet, which was approved today. Menteri rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangmau lapan pau ba ke Jela Meghalaya kadai ke basingan berulong ba ke jing toket kadai ka balaplit jing mot tang ya ke jing jabat hebo ma Delhi bat kam don nong rem bat ngokia ke jing singan ba ke jing ada hapo ke Jela. Menteri rangba ulong ba ke sarkar kladap Shim ya baro kilat jing ada ke bakongsan ban pun dikenai ke jing singan bat kam don setia ke nong rem ban nget ba ke don kanu ke jing mai ke Jela. Lihat bagi sarkar bagi bor pahara kilapit perman bah bat kini ay beteng ban Shim kilat jingada ke badan kam ban pendek ke jingsok bat ke jing singan ha ke Jela. Absolutely, Meghalaya is safe. There is no issue at all. The Delhi blast issue that was there, which of course is a concern for national security, was an issue that required different aspects of different investigations to be done. And whatever happened at that point in time was purely related to the investigations of the Delhi blast. So therefore, not going beyond that statement, which I had made last time again, so it's a repetition. There is no concern of any safety security, but obviously, we cannot just take things for granted. So as a government, as a police department, as BSF, as NIA, as the Intelligence Bureau, as all the agencies concerned, it is our duty to never take things for granted. It is our duty to never be complacent. It's our duty never to take anything lightly. So obviously we are going to take everything very seriously, ensure that there is safety. But as I said, there is no concern as of now, and there is the safety aspect is absolutely there. The investigation that happened during that phase was purely related with the Delhi blast.
Menteri rang ba ka jelau Konrad Kongkal Sangma ule tho ba ka kanun menteri gala menjur ka jing terwa ban penkelai ka kendon balai pusau jang ka Meghalaya Value Added Tax Act Hajar Lai. Da ka ba penkela ne bujli ka kentian bonded warehouse sya ka central bonded warehouse. Ka ba penkedria ka jinglum ya ka Value Added Tax sya ki central bonded warehouse. Ulong ba ka ne ka jing penkela kan pentigana baya ka khajna anlum na ka wei ka jaka. Kaban pendunai ke jinglat pean ke khajna bat banang penbone ke jing yo lumpisa kajela. For substitution of the term bonded warehouse with central bonded warehouse. Basically, in simple terms, the VAT collection in terms of revenue was earlier done at the bond level. And as you're aware, that even the ad valorem was collected by the bond level. But now we had decided earlier that the ad valorem will be paid by the central bond. And that has in fact ensured that our overall revenue has gone up. Now, similarly, the VAT was collected by the bond at the bond level. We have now amended by this amendment today that the VAT will be now collected at the central warehouse, bonded warehouse level, which means now at only one point will be collected, which will ensure again that the leakages, if any, are cut and the revenue that comes in one go, and it will obviously increase the overall revenues as well as the time that it takes to collect, and there will be lesser scope for any of the bonds or anybody to have any kind of flexibility. Hence, we expect that the revenue of the state will go up by quite a large amount with this very small but very significant decision that we made. Menteri Kesarkar jela ubalak kemen rumbui ulapan pawi kejing sokya halo kejing rung bean kimender haga kaput bat kesarkar kala shimkya da kaba penjari ya ka curfew met ne ka night curfew hakitan kaput jong ke East Khasi Hills bat ulakan turu ya kipat ba bakin long kiba pet ngor. Hapdeng kejing sokya halo kejing rong bean yang ba ka jaka kaput bat kejing penjari ya ka curfew ha ka permenmet aga district East Khasi Hills. Menteri ketenat an kesorkar Meghalaya balak men rumbui ula kentu banong gibapet ngor ngi patba bagi dorbar snong. Haka bede bagi jing penjari ya ka curfew hak por menmiet ka district magistrate ke East Khasi Hills ikong RM korba. Ila penjari ya ka curfew hak por menmiet na ka banta arbnai ka banta rekaman ka sina do ka por prabaje menmiet hado undro baje men step. Bat kania kan long hapo 10 kilometer radius no zero line hak jaga kapot. Ya kani lale akat kum ka kenun an hapo ka section sispa andro pulai jang ka BNSS. Lakang ru jingyat bean bantmu banjam syasilyang ka jaka kapot ka jingyalang jang sangut nepalat ba ka jingket ikimar ki mata. Uba lakman rumboy ulong ba ka jingpet ngor ki brio ki bam I shngan ne yakiwe ki brong bean ka kamram jang sarkar ki patba ba ki dorbar snong. Kanang man pet ngor bat ban bentep marmar sya ki bor ki beri kmi ladan kanu kejing isuba. Ula kedau ba ka Meghalaya ka dan saus pa sa puar kilometer uput usam bat kari Bangladesh bat palat pras pa kilometer uput usam hapren ki jela ba ka Assam bagi bebun ki banta ki long ki balat lan. Kum tau ula kedau ki jing dan kam ban penan kam ki an ki baladan lupa kum ka Autonomous District Council ki an peniat kendo ke MRSSA bat ki weki an. Ulapan pau bagi jing penkre ka Special Intensive Revision SIR jangki electoral roll kalong keberan kamban penjisya bagi beliau kebasabian kinam ya jakasyong ha Meghalaya. See, the Meghalaya is a paradise where everybody want to come and settle and do trade and do the different activities here in Meghalaya. So it is our duty as the state, our duty as a citizen, our duty as a local darbar to see that if any suspicious or illegal immigrant, we should report to the authority. So the way they have conducted the SAR, it is not. I have seen in the report. A newspaper report, I cannot confirm it. There is a reverse migration in the area of West Bengal, where the people from West Bengal they are going back to Bangladesh. How far is that? It is a newspaper report. I cannot confirm that, but sir is one of the thing which we need to see that the illegal migrant
or the people from outside the state, they should not take refuge in the state of Meghalaya. Having said that, it is not very easy to deal. We have a 442-kilometer border with Bangladesh, and many of the part is porous. And we have also more than 800 kilometers from the interstate border with Assam. So the people from outside will try to come to our state, but that's why the constant vigilance from the government, when I said government, that means all the law enforcing agency of the state, and then the village darbar and the local authority, they should be very, very, very vigilant, because what you tell that it is really a thing which we need to take care. So the state of Meghalaya trying its best to see that no illegal immigrant could be settled in Meghalaya. That's why we have so many regulation to prevent. We have the Autonomous District Council, we have the Land Transfer Act, we have the MRSSA, we have the labor laws. So the only thing is that effective implementation, and number two is that the constant vigilance and the cooperation with the civil society and the state machinery. If all this present law is enough, we will not ask for ILP. We have seen that there is some shortcoming. That's why we ask, and it is our endeavor. That's why when we see that the government of India is mum on the ILP, we have passed also the amendment to MRSS. But unfortunately, it's referred to the president, honorable president, and I cannot comment on that. But that's why I said that we have to use all the rules and regulation which are in place. We have to implement it effectively so that we could prevent as much as possible the coming of infiltration, whether it is from other part of the country or from outside the country. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jelam Meghalaya balak menrumbui ulih thuk bagi sarkar kadang persyang ban penbet ya kejing ke bami hadin kejing betha ke yang syari bahet hakari ke Supreme Court bagi noi kai barok ke ban pendap ya ke teacher eligibility test ketat. Habakiran hikilat patai kubor ke arpusan trik unai wiang arjar arpusan balak menrumbui ulih thuk bagi sarkar kadang persyang ban ya kejing pencai bagi hukum kam day ke batrekam retrospective ndai di macam perspektif. Walakata ru menteri ulu menjur bakajing betha kajing syari bahet hakari ke bapen ngat ikatat kum ke kendon ke badan kam kadang ne aduk mentah. Ula kedauru bagi sarkar kadang persyang ban pesutu ek sarkar pedeng bahkan penkelai ke an jaka NCERT kenang bakat kata akin hikai ke beliau kam sywa kajing wan jangka right to education. La ban kedau hang ne badigi hajar ngut kina hikai na kelengkari kentup na Meghalaya hapo ka kenhun jangka All India Primary Teachers Federation ke pelong jeki a Jantar Mantar New Delhi. Kum kadak ban penpar kejing persyajur halor kejing betha jong ke yang syari bahe adu jong kari. The protest or agitation of the teachers in Delhi, that is decided by the respective organization. I didn't have any knowledge about that. But having said that, we from the Meghalaya government, we are trying as much as possible to see that whatever order given by any authority which affect the service of the teachers, it shouldn't be retrospective. It should be prospective. But as of now, we cannot. We have to abide by the ruling of the Honorable Supreme Court. And as I said, time and again we have decided and we have instructed our AG to file the review petition. And more importantly, we are trying to convince the central government that to amend, if possible, to amend the NCTE regulation so that it will not affect prospectively. It should affect only after the coming of the RTE. But having said that, as of now, the judgment of the Supreme Court, which mandated that TET is
the essential criteria stands. This is being arranged by the respective organization. It has nothing to do with the government. So from me, I cannot comment on that. What I say is, for me, is that how to find the solution to this issue if it is there. But as I said, as of now, the judgment of the Honorable Supreme Court stands. Kasang San Perthai Voice of the People Party VPP hakasngi palay kala let sakandailan banyakan do yakinong di kibayat terwakwai so batsha kipala sakni ikitiar bat kimar haki officer ka Shillong Municipal Board SMB bat kilamham ya ka Shillong Municipal Board bakamdai satya ban penthut yakini kibalai terwasha kwai bat so. Kat ban nakaliang jong sembut Menteri Rangba kejelak basnya bahalang thar ulapen syai bak Shillong Municipal Board kam simla penthut ikinong di kibayat terwai kijing di kijongki henrai kalapen kenria tang yakitu kibela persang ban syong di madan piang kat kum kijing ujor nak Hawkers Market Association. Kita ikut apa yang ada dulu. Macam mana yang apa? Macam mana yang apa? Dia biasa. Lalu dipakai kita tengok. MPD pension kan occupy the space. Running. I don't have to talk about shy, but even running. Even running route. I don't have to talk. Kadang pasti. Siapa? Tegmud gibri bayar ni msasho, you know. Bayar. Ya bayar. MPD ki ya. Bayar. Ini pedestrian. Ini amar warga ini isu mana? Ini lah dia ikut. Oh, itu ki bersong ni supo. Supo. Ini ki ya iterwate. Ini biru. Haka TVC ni nyempat ya keren halor ki mobile vendors, nyempat ya keren halor ki seasonal vendors. Saja unilateral. Hey, no, I'm here to ask you, please This is stop. nothing but just Stop. I'm Nyenam Shah. Kaseng Voice of the People's Party VPP haka arpanyo trik menaibian arajar akusan kelahir skandailat mendikendu ikinong dia jing dia tiba terwakwai so batsha badu mendekran ki officer ka Shillong Municipal Board dan pilih halo ke jing dia ka Shillong Municipal Board yakinong dia jing dia banterwa di jing dia hak kendailat kini kelong sisngi hadian bagi Shillong Municipal Board kaladat ban kini ikitiar jong kinong dia Presiden ka VPP uba Ardan Mela Basayumat ula penpau wa kejengnek sorkar banbe ki diginong di ke besuyat ban kamai jakpo kalong kebamiyahap namar kimpenwit yunu hagaba ula maham ru ke Shillong Municipal Board bagade ban sange no ban penthot iginong di jing dia balada kadang beteng keseng VPP kan chim da kesen jam ke bating e ula ongru ba ka municipal kadai ban penpai gimar bakla keni diginong di batru bakan penbiang iginong di ya ki COV namar kene kamram ke sorkar ban penbiang ya kene bat kemdai banduk kamai tang namar kene ula penram ke sorkar namar bamle ye ye ke di drugs ne ki bedemet hendrai ke simkia ban khang gini ginong dia ki ba kamai hok bat ula penko de gok ong bag sen VPP kan penbiang ya kene ke jingle jong ke sorkar Convey the message to the government that we are here to not to allow it. Oh, you convey the message. Otherwise there will be a problem. I'm telling you. Isyong si Jakarta kadang kahok Em ya kata semua serapan ya keren. Isu running pum driver taxi te. Running pum taxi. Larom sanang lanang sarom. Dawali yu syang tang kaya di siabam cia. Hapon keren ka PTVC. Nia keren bangin ya ka tungkaan. Ka hapdon ka institute survey pilih hajaka ba pintip kidai sisana em ki bamdon la da kumway ki ba one day hang me. Mo hasurok. Dadap kata ka institute survey pile ay ka claims and objections kanang banyo bet ki bede hok banyo ladap nang ta pi ay ka COV hang ni happy bi kile kanang hata ka kom ki pen kol mar hado kata kata ba ngala ban ong ba ki bre ki bam dei banyo hok ki yo. So we feel that this is too much because they are not disturbing anyone since they are the mobile vendors. Had it been other vendors, we would not have come. So we are here to tell the municipal authorities that they should not carry out this, they should not ask them to leave this place. They should allow them to carry out their trade as usual. You see, we have already instructed the officials from the municipal that you should stop at once.
You know, if you don't want to confront, then you should stop and you should convey this message to the government that we are here not to allow this. Ho don katuk ani kiba ya terwasa terwakwa ya kitu bada ya ngimong re don kiba sedang mensyong don complain na po hawkar market kan ini sakit peni gitu kan actually gitu kiba su kumbade kot kubo su lay atat day atat barasa day atat katumla re katungin kumi katungin bentor re don kiba sedang pelang mensyong mumenin tingi yo no complain immediately na po hawkar market na solution ngombala ipisa kita ngimyo ipat hani ka officer cuma kila itu indai bapli gitu para syara dut para kuara tapi komi gitu ya beta kamu kan ka kamba very clear bapli gitu kepada Syamadan kepada kuai kepada kod kubor belengin be kilet arta kiterwarta de kabang tane meninggal astang gadar prak na ngut yo complain immediately na po how kar makan al sunding ban sih they don't book li complain kum tu tinggal kerja ni request mbe bengi suatu hal habe mah bala de ka free zone tu belengin ne sa men buang tu yo one problem system ya mut kam dai gitu ki ba ya no that not at all Unoy alam barang ba keseng riulum United Democratic Party UDP uba met ba lengdo ula pentip ba keseng kadang up ya kai pot na special committee kabala thau ban bishar banya la keseng kenya khun em ya ki election MDC jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHDC kabanglong hakas number 1 Presiden keseng United Democratic Party UDP uba met ba lengdo uli thu ba keseng UDP kadang up ya kai pot na special committee kabala thau ban bishar banya la na keseng kadai bani khun em ya ki election chaka Garo Hills Autonomous District Council da ka bakado bakan amdan satya ka jingi trailang bat ki parlok ke MDA la de ki khun kim kwa bani le himarwei uba met balang do ulong bahadu menta kadang kloy prat bani kran nomor 4 penmenai ki tarik ban sedang ya election kabedi bat ka Garo Hills Autonomous District Council election kabagi patip ya ka tarik makanya enggak sokal impak bu ya ka tarik dan ka proses nak bentak preparation ya kan ka election kala ya cakna te iya ka parti yang mentak kalomba ni la IT ha ka we ka komiti ka bakarpang kepada jongka Garo Hills bakin ya sedang nak bentaban initiate lan ban pet hakabede kumno kalong lakabiang lakade laka hadin baki kilaya syong kami berkat nak bentaban initiate mentan em makadika election ya mentai yang dan kum kata ke berkat telah saya kami hadin tambah yang mentai ladang ini nilai kum ke parti mapwe mentan ngil IT sa komiti ke bakarpang ke ba ki nungtay ng kapati ha Garo Hills kin kila sedang ya kaban ng simkap kumno ban pet ha kabedi ba kajim kre lamin ya simentan em ha de election ha kabedi ba kajing dawa presiden keseng VPP uba Arden Mela Basayumoj pantung ya kajing toket alor kajing pentrekam ya ke MLA scheme uba met balang do ula kersya ne kajing dawa da kabakado ba kene kamram jong baro ki MLA ban penti kena ba ke MLA scheme kadai ke bela pentrekam hok sispa na sispa ula kubur bah kajing trekam 4 ba la banan kajing bakla hang ne hang tai hendrai kim de banan kajing temu ban bam klub ne ban shimno ek benta jing 4 ba ulong ru bagi MLA ki hab up ya kajing ajing mud na kino hetrei kum girang ba snong ki senglong keme bat ki seng samla nan ong no yala kajong kajong semua jong kita kibaya keren jong kita kibaya pentau lagi jong hikam de ngihi na kalian jong personally na do pas dang ka jing ya lenti ko mo meli jong ka konsulsi na jong pentikna ba la ko mo ngi de ben pentikna ba 6% mo na ka bede ba jing penangkam ke skim ko de ben long hok but de ben ni hok chaki sagi nung yo ya kiskim kibede hok nyo kiskim tenre ha kajing tre ki kampat ba pinum la bambiang kalong tangkum ni la bandon hang ni hang tai we are jing bak la tambak kim dei ban dei bade ha ka ba pin don ya kajing tu ya ka ba pin bam klok la ni ba pin sinno ya ka benta jong kino indon ya we are ngam ong biang ba don ru we ru am ban ong balong perfect ha ka be indon be hi nama haka bakut pihak up ke recommendation na ki parlok ki be tray ka kam na do ki rang ba snong na do ki no yalam
ki sinong ki bape ki seng long kmi ki seng sam la bat ta tien rei kalong ke ba ngi kin yalam ba ngi yo en ke benta man sam ki jirap siki ba ini ban sam hope so ta kata kalau ba ini kamu lada don kanu ke ba yi ba kadon ke jing atatin ani kadon kanu ke jing bam ibit ipia ban pinti kenai kata la kalong ha kanu ko la hang ta pila bi ba kalong sisa kata ke jing temu ke bapimut ban bangklok ya kajung ba ni kalong ke jing bakla ko kuma ka dong ne ba ka jing etre ka kam kala kan don ni kan ko ban biang pura Ka sorkar jela ha ka singi palai kala lum ya ke jing alang bat ke no yalam jong ka kan hun jong ki trai bat ke nong nyat trok rengkat bat ke he jong ki karkhana permi dobilan bat laban jur biang bat ban siu khandai tangka shiton ha ka 1 kilometer bat ban pentrai kam ya ka bha na ka benta ki trai jela bakin ke shispa arphot likitrok ha ka shisingi Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA Kelapan pau ke jing diau halor ke jing kliang ketien ki karkhana penmi dobilat ki bala kentat ban tiang ya kador bala menjor shwa jongka khandai tengka shiton 1 kilometer na ke benta ke jing kitmar hak arpnyo trek unai wiang arhajar arpusan usumbut menteri rangba ke jelau ba asnyo balangdhar ulalum biang ya ke jing elang hapdeng ki association jong kinonya trok kata ke MCTODA ke JTOA ke EJTA bad ki karkhana penmi dobilat benekran halor ke jing dawa jong kinonya trok Habai keren bu Presiden ke MCTODA uba maslandar marengar ulieto ba ka karkhana penmi dobilat lengba ke Gentle Hills Cement Manufacturers Association ke lapan pau bagi melaban siau kendai tengka shiton 1 kilometer. Walaya ke negador le menjurlang ha ke jingelang belalong ha ka khatlai terik unai wiang arhajar arpusan. Ha ke jingdan lang uba asnyau balangdhar bat uba Presiden Tensong. Komunong mikmat jongki association jongki trok ulong bakani ke jingelang kolong ke bapendiau. Nomor barok kila menjur ke dor kendai tengka haka khatlai terik. Ulong ru bagi karkhana kila keno yaki ofisar sorkar bagi la batai bakla yaki mat balai keren. Uba margar ulapan pau ke jingmam sohun alor ka kota sistem bala penjari da ki karkhana ke baai tang shispa arpau tuli ki trok ke sismi nak arhajar tuli Caki kali jeng trajela ke bagi waipat ke association kila menjur ke ni. Ula dawa badai ban ai ke jingit tray ke ban ningkong ane ke first preference syaki kali jeng trajela. Lek bakdo bak MCTODA kan net pai syaki dekot jongka banekran halor ke jingmi barkin sepentepat ya ka rai jengki hadian. Kri association ke di mana ke ekstra kota nak prapo so dispa arpo. Temene after a bad threadbare of discussion ngila menpek bagi la yang munjur naga prapo saka cispa arpo dan cispa telikin sedang nadu lasai ke kota dan nadu cispa arpo pun sedang nadu istik jong udisembar jo kata ka agenda pending one is solved nata par kipan nega dor jong ka ba keliro ya ke interstate mucha asam tengila hakdu bagi demand ke port to eju don lang ong ba ya kening parla ban say yes or no I have to examine properly as per provisions. Dan ang tangi hakdu ke por khalai trik the next day on the 14th ngasen ga ofsi ga legal opinion from the law department and menin mentisingala ayo legal opinion dot meningala panas ngauki ba haka bayade hibat ka interstate rate ngimla ban fix ya ga dor jong ba kali ta haka bayade ba ka dor pat within the state of Meghalaya ngila pemek mabay mensuai kendai teka per tikton per kilometer ketula ya geri ta how yes katu kalong kador meni kami ya simpos pang nak tu simen pan kong bagani kador kala he palat kan kata ingi himbe besok ta don do katu kani giri prestation sangan ki kondung state stakeholder dilas so many of them around more than 1890 ba kalau people queue ya ka ba kali jong ba simen kan queue do simen kan hidup ba jumi ta ya kata don ni kan simen plan kadang request itu ga asusan beleng mem namai penyiar kandet kena menginam Mia palat makan ketak le dor semen ro. Dia keturu ngilai so ni timat kilai pembeh param ki kini discuss pat kini negotiate against tang param ki pat bergesimen transporter lalu lesai ke sedang negotiate jo kin lak mon hapo patong ka dor bagi ada ke bagi menjor lang. Tapi jing lang ni ditang ketai. Kalau nak pilih dia tu kan kendai kan ketak syai. Kan ketak. Madalah pisau karit ke dor pisa arta kas kilometer ke kudai handai kan ketak. Minimum takala ban ku saka maybe between 5 rupees to 15 rupees per bag that we don't know properly to ya kata ru kila pasang simen tu gi association kilong tolah kata ko ngiru ngila ban so men discuss bang ni perkatakan ulti kinang they are on the job of negotiation against be at their level
kina call off inong pan kendai ka ke layo pan sba arpa kuli ke layo skai mai ni keren pat na kaliang jong kini ki asion artali na is gentle but na gentle trok ono asion ro kila declare ba ai jing yaro yak sarkar ba ni la dokumen bala yo ya takador bala la penmi ba kade kador kendai tingkah te nakaliang jong iru ilami shabar la brief ki press ki media ba de kendai tingkah nakaliang jong deputy chief minister ulong ba kade kendai tingkah te hadin mentan dala sedang marmeneng ya keren ar banta bi kawai kade kumno ba kin yo lot ki kali ki bade ki try jala ki jongi ki trok but ki driver ki trok owners but ki try kali but kinongnya kali ki bade na jala jongi but kawai ni shumut ban ya keren setangnya kata matu kasngi ki ong i habyo da kota ki jongi ki ong em nimkwa ban le da kota kumno ngine shim kota kanya po ka jala la jong namar ba kini ki plan semua lani ki company ki factory ki wan sya jala ki sya penmi kini ki public hearings nang ta ki sya keren na kapor sa kapor la ka don na ki aindo ki ong ba kamut ka first preference la da kinu ki kam ki bala ban trai da ki try jala da ki do to local nang leong chi kamut ngi dingi ong bai try jala ma ka state ka jongi kamut en ailat shoi kita handrai indala senang ya kata ka jingkren pat ngi ka susi kolong ba kani te kan sa peniap yang iba ha ka jelala jong ru kumud ba ngi hap ong yang iba phishim tang kata phide ban nyai tang kata ngi ngim la shu te la dang idon kalin ruspa teliru ngim yo shu kata ka jina duit banong ngin lot ruspa teli kala do bu yang ida ka kendon ngom ba phide ban lot tang kata phau teli te na kaliang ka jong tu mene bale akran la persngo ba na kaliang jong asion ngim kwa bandawa tang badai ki MCT ODA ngi kwa ba kat badai ki kali jong ki try jala kamut ki badai ki try jo ki kali ya ki badan pu jala ka jongi baro khoi kat birang don ki de ban lot amar ki try jala jongi kum da bun re ki trok ki khambun ni ki trok jong ki ni ki cement plant bat jong ki ni ki kali ki banabar ki badai jong transporter tengil ong ba amar ka de ka lot ngile khen ba na baro khoi ki asion kalong ba ka loading ka ban load nang tai ni cement plant kalong arajar kali shisngi te ki jongi ki la bandon tangkuma shis arspa laispa shisngi mo longupta kai te kamun mereka loading ke Batam ngi ong ba lada undan su kali jongi te sengin ailat lang ya kiwe ya kini ki try factory ki kali jongi try factory la ni ki kali jongi bana baru bandot namar ngimla ban persenge tang bangi ngimla su mangi persenge kiwe te kami hap ke kam bala ke kam sengi te ngi de ngi sko wong ban yo lut ki try jela ndre ndala wan ke jeng kran la pen scam bet ba ngi pi ki try jela kalau long ba pi de ban sim da ka kota da kata ka kota system bi te kamut ba nakali ang jongi ni layas go si ba so persya alor gani babun ki pradakot jongi ki kumkin prano yalam ba 100% ang ni la pha da pai ba amut ba ngi dab da kajing studio ba kajing benyau alor gani tambangi mla le e ban le kata namar ba kitu ki we ki association ki artli ki association da bade ne gentia ki ong ba to biang ini ya chwa ya kanika ka kota te sakali na kiru ya kata ki don kata kota tengiru ban le kumno bania bangin ya syurut lani bania ya dom lani bania daj para mangiru kataru ka geladang ikran ya kabadeiru kami ha te teng ha mut yam ya ka igo lani ke jingsgo jungi pada kali yang jong kipat ki atli organisation association ki omba in say walk out ya kani nakamenta ka jing halang jong barokhai te menta poi sya kador ngi ya kador ngim expect su bania ngim don ngim la mun mudur su ngim kmilen ti su baya kador banang ya kran namar pi hi pilayo i daladi na kali yang jupi ki media ro bangil ada declare ya kador mdai tang nangi handai na baro khoi no government ru na kitu ki we ga asion ru la da don sakilang na li ki la ai kublai lang ba ki media bangil yo ya ta kador ndala akran nang ni la poi jing akran kini ki cement plant lani ki try cement lawan bun mam ta kasni ki ong ba em kador ngim pediang to kador miswa ni getu ki kalong bak teng ki accuse ke ni wadia ka sarkar man ki sukono kan ya kador kit government rate kamut ngikit ban nyon na ne ban knyot tang yu pardo persnam kat ba ya kamar bani di sabar jela kamut ngimla ban ki di government rate ada ngi ya kaju surok ru te kani ru kamut ngi haban ya keren mahabat ki ngi haban ya walk out mo lem kumta kani ka sapan baklaba kalong kum bangi knyot ben ya ki pardo persnam kat ba sabar pat taksimen sabar ngi katat kasimen sabar kan sarab kasimarsha kasimen support jela Hashwa bangin kimi iki kubor badang sak nya phashwa shipor sha kini kiching panbana
Haba phai biang Syaki Kubor, Kawai kalong yeng kabadon haka sunong nong jiri ha sning haka miet chung kasiba ar kalamat eka apot sepsngi haba ki telit ding ki bala kalang bha ki la bamdu eka yeng kaba ki syong kisa baro shkata bala subajur baka ni ki jing plu ding kadai namar ki jing thut jong ka boarding electric ha ka jingja plo ding ka belaja ha ka miet jong ka arpusan trip nai wieng ar hajar arpusan kawai galong yeng kala ban mat ek jing snosi ban mat u ke jing do nong ka bakrau hadien bagi telik ding ki besar kai kleo ban bam do e yeng sa jong ki kani ke jingja kala ja ka snong nong jeri sning kat kum ka kubor belayo lum le tu bagi ding ka besar kai kleo ban bam do e ke yeng bak jing dan jing em jong ka kelong yeng ka trai dei kong yan ti bha lamare baru ba ko bin maulong ka belajar wa kubor khatwich teng ye bin mir dia jing tip ru baya kadau beti kena ompat la bentip setia ndai la suba ba jing pru jong ne kayeng kala bandai nama jing thot bat kem ding no bateri jong solar bat hang jing shai namar kene kolong yang kampat dan boarding setia bat kene jing jal antat ba jing do nong kala kot ki paulak tengka chu tangmar ya ja kene jing pru ding ki pat ba kembali iya ka ding kre mare banyarap penlep kene keding wala ki bor pulet penlep ding ila persang ban be kene jaka ndai kila poi tada do bagading kala dak ban bam do ikne ke yeng bat ki jing kan jing em baro Kawai kesam lakan thai ke baladon arpon rius nem kerta kebadan pedang ke jing mensau na ke jing hap na ke kali ke bakasyong ha kami jong ka nyau tarik unai wing ha kalat jong ke DC office Shillong kala klat no ha ka khatlai tarik unai wing ha Woodland Hospital bat ki pulet ke dang penlong ye ke jing token halor ke ni ke jing ja halor ke jing klat no jong ke samla pidari sha jerwa arpon rius nem kerta hadin bagalahap na ka kali ha ka nyau tarik unai wing ar hajar arpusan DC Junction Shillong, Superintendent ki pulet ke East Khasi Hills uba Vivek Siem mule thu bakne ka samla kalaklat ha ka khatlai terik unai wieng ha Woodland Hospital na ka jing mensau ka bakham jur ka banta jung ka clear ka balai jing tip kat kum ka report na ka postmortem uba Vivek Siem mule thu bakne ka jingja kala ja ka nyau terik unai wieng ha ka ba ka pidari sha jerwa klalit banshim banta ka jing khawai tho ha All Saints ha ka por kumba khatwei sanpho menmiet samla jangka ulawan chaw ya ka bana kene jaka hi kitmu ban let chakandai lat ndri ha bakila poi ha DC Junction le i bakala hap na kali alto ketan ka bakasyong halor kene jingja superintendent ki pulet ula pentep baki pulet kidang penlong ya ka jing toket ban pensisha la kene dai tang ka jingja rengkhat ne ke jingja bala berat khenang ya ka na ka kali da ka bakado bala kemi samla jangka ubare nongnya kene ka kali alto ketan bala kurup ru ka kali ban mentau dang dan hap deng ka jing toket uba Vivek Siem mule tho ba uba syakan no ule yo jamin bala pengad yu ki kendon jong ka BNS bat ka Motor Vehicle Act bala register ka moko duma hadien bo men jong ne samla ulu ujor e jahar ha ka spotrek nai wieng ar hajar arpusan whereby late Itarisha Jarwa 36 years actually had attended a wedding in All Saints and she was picked up by her boyfriend and from there they had come down towards Police Bazaar and at DC's office junction she was seen falling out of the car and there were witnesses who actually had seen her falling out. The car has been seized, the accused has been arrested, investigation is still on. The victim, she expired on the 13th of November in Woodland Hospital. We have got the medical report of the cause of death also, which is trauma due to the injury in the skull. Right now, investigation is on to ascertain whether it was accidental, was it rash driving, or whether there was any premeditated attempt to actually throw her out of the car. So investigation is still on. At this juncture, I can only say that. See, the accused right now, though he's being examined, I mean, there's much more needs to be examined and interrogated to find out the veracity of his statement.
and that will have to be corroborated with from the CCTV footages which we are examining right now. The sections are 281 of the BNS, 125 and 185 MV Act. So what was the delay in 7th was the incident, and what was the delay in filing FIR? No, the FIR was filed on the 10th by the brother of the victim, and it was registered immediately, and investigation started from there. He's been arrested and he's also got bail. It's an Alto K10. Sir, this vehicle was coming from police business side, or it was? No, it was going from IGB Point to Police Bazaar. After the marriage hearing also? Yes. What time, sir? This was at about 12 midnight. Hadian bakalami kejingken no persya baki pulit karib hoi district kila don kti ban shimpisa na kikali ke bajukit ikemasi hakase ba arjong katayo kino yalam jong karib hoi Livestock and Suppliers Association RBL and SA kila pensyai bakani kejingken no kadai ke babakla bat kabom don no rim. Hadian balami kejingken no persya ke pulit ke district rib hoi de ke bakenno bagi pulit ke don kti ban shimpisa na kikali bajukit ikemasi. Hak arpusan trek unai wiang arhajar arpusan kino yalam karibhoi Livestock and Suppliers Association kelami shikmat ban pensyai bagani kejing keno kelami tang namar kejing stok bakla hapreng ki para dekot bag kejing keno kalong kabam don nongrim la ban kedo badang hi kendiat singi belalet nya kaliang ka kenhuan jongnek association kila kentho persya ka kenhuan pulit karibhoi bagi judan benta ban syem nepan pisan gi kali ke bakit nasalan masi hakba haka khat khandai trek unai wiang arhajar arpusan kilalet ban ujor sya deputy commissioner ke district ribhoi nagaliang kinong yalam kene ke association kelami padba ban pensyai bakane ke jing keno kade ke bom don nongrim satya bat ki ong bagane ke jing keno persya ki pulik kene ke district kalong ke bom dai hakba nagaliang kinong yalam jong kene ke association kilalet kene kendo yo senior superintendent ki pulit ke ribhoi ban pen bet halor kene uba pensingan celah bakaran ke kinong to kubor beli thu bagane ke jing keno persya ki pulit barang keti ha keban syem pisa nepan pisa negi kali ki bakit kalong tang kajing stok bakla hapdeng ki para dekot jong naseng leturu bahadian balawat dikenai kene kajing stok bakla lasyam bagajing sya kalong bagi pulit ki talasi kali ki bamdan ki kot kisla kum bagi pulit lele beros kata banteklah kami kali ki bapen kanyan mari kita ki banyak klam akor ha kesurok ba National Highway Bahenrio da ke babendra bro bagi no ki badan kajing stok bakla ki de benti benya aswa ban penmi kajing keno ki baklam nongrim de SP daga mensim kajing sukia ula shim ya kene ka kam ka bamangi ngi komplain sha udisi bat ngila ai kupi sha SP de mandas ngi ka arpusan tarik SP ula khot ingi ka asyon de ngila dap banwan ekran bat SP de ki ba kum ka asyon ni angnut ni kerman ni suntenat menong kena kapor ban yathu syapi barok kipajba ba USP updiang yangi klam da bu kano ke kendon uai yangi da ka uai upen pau ke keti kemon kediang ban yaram yangi ke asyon bangin dengla ban trei kene ke kam harengkat bat ke jingtip jong ka office jongu te nakaliang jungi kasyon ni kabakam sukuman kalong bahadin ba nakabor pulit kilakhang ban kit mar sodo akini ki arsingi laisngi mangai ki babun ki pajba ki don ka jingdu mensim halor kene ke kam andre ke basu tenat bau SP mentan aga jingi keren jungi ulasya banadu mentahi ba kini ki mar sodo jungi ki bala menolong ki masi ki senyang terter kin yat hi kumba juyat ki por mensua te nang ne sukman lada don ke ba ki member jung asyon ne ki outsider jung asyon ki ba kindu ki jing ya selenti de tang nakadaw jing checking jung pulit ki national highway ne kumno ada ki don keno ke jing ya kin subha ban kontak sua sangi ka asyon kenang benginyo ban penbaik bat ka police department nga kerpat nomor kata barok ki member bakim dai ban le trumur ban le sungsit nagbenta kajing bit kajing biang kajing long kawai akatem ribho jungi ban kentiu iwei lot iwei kajing komplain jungi shau disi kalong ba hakine ki kindet singi kadon ka
jing checking jong ki police checking ki national highway te kidon ki para members ki ba let's say ki bombyang ki kot kesla jong kali ne kuno ki sya ngat ka phain ka ba katkum ke jing dawa jong ka an Henry kita ki perlok jongi ki ong ba ka la menlong da ka jing kit masih ingin syapan san hajar dan si hajar ar hajar kumta ter Henry andang ilai keren stuk bah bat USP ong iklam shimmi ka angel jong ketika masih Henry habang PUI ka news na kapor na do na musting ter sanengi ju checking ka por menmit te kata kamut tang kali masih Henry gino kali ki biangkot biang sela ya kata angin habiat kat kum ka an kata kadai kecing batai jong USP hangi ka asran Kipulit kanong po police station ringkat bat kanong po traffic branch haka seba ajong katayo kila ajing hikay kerpang yi kesamla puli halor ki kendon anya kali bat bandon yi kejingkit kli kenang bakan embu haka jingma emtang yi kinungnya hendrai wat yi kibayat bayang hasrok ru Benang ajing hikay na kabentag kesamla puli halor ki kendon anya kali kibor pulit ka tanat nong po lembat ka traffic branch jong nong po Kila ke jing ro ke bakrau lo kesenjam kila shim kumno benhikai ke patba halo ke rukom nya kali ban buram yagi anya kali ke belawang rak shisha ke jing kelah rukom nya kali hak serong ba national highway. Kisamla pule ka Mahatma Gandhi University bernihat bat ki ba pule lo belawang shim beta kerpang ke program ajikai halor ki an bede bagi jing nya kali. Kila pen pau ke jing sengohon bagi jing keman ke bakrau bansaki ke jing trishtom ki bor pulet benweng ya ki jing nya kali klam akor hak serok. Kamtam na gabata gitu ke banyak kali hadin bersok kau yang haka bakil penpau ru bokum kisam la pulia ki aga jeng kerjaan ke bakrau ya kene senjam jong ki pulet ke distrik Ribhoi haka program aji kai chipang kerkomnya akali bat ka Motor Vehicle Act ya ka theory la ai ke jikai hapo ka conference hall jong nong po police station Malaysian bentaru officer in charge ka nong po traffic branch u Rubul Ali lambat kwe ki officer pulet Bahadian la yalam pat exam la pulis surok ba ban hikai pat ya ker kompanyat kali kham tam haki jakayat pat ba na kaliang kisam la pulis kene ke skol ba bat ki bo pulis ka lo ilapen pau ke jingkeman ke bakrau banyo ya kum kene kalat bane shim bentah kilat jinkai bede bagi pulet ke bana jing matoy skade e ki kum kisam la bat ban sam la me jikai shiki bai pat shuru kum kisam la kila ai ke jingero yo senior superintendent ki pulet UVS Rathor bela shim kya ba ban pet ngor bat ban penlong ya jing ai jinkai Ijing talasi hak surok ba National Highway Bandrio namar kumbang la sakhi kene ke jingshim kya jo katnat pulit ke distrik Ribhoi kalairap shikade e ekipat ba nong let nong wan bat kalairap ban penduna ke jingja aksiden samla pulit kene skol ba agene sing la penpau ke jingkemen banio bani shim bentah ke bapniat i kali pat ba kumata kalat aji hikai bat bantip ishibun ki kenon an ke batek lakam la dapen khenyi kenon anya kali Kila aku beliru ya nu hek pulet UVS Rathor lambat baro officer pulet namar deling ba ke jingshim kya jongki bagi jingja basengusi kila duna ke surok ba bat kiwe kam sini ke bakta akipat ba namar nado bagi pulet kila shim kya ban peni de kakam kila long shisha ke jingker ku akipat ba ke balet bawan bat bonru kila hab ban bot ya ki kendon anya kali Wak ruban ai kudai ya SSP sir balak penyat ya la penyat haya ke trafik Menta kisi gila banyu ibab kijing accident ru kila kam duna hagal yang ka traffic nama ka jing tre sitong jong ka team jong ka police nompo te ka jing yana ka bakila ai ka long ka shibun bangim na suban long kumno ban ai khulai ki ka hibat baru kila kam yo jusuk ban cross ya ka surau kumno ban lai silang ki driver banyak kali ru kila kamdon kata gaji control ne kila kamdon kata gaji small tu na kalian joki na marka jitre stong ban pentip joki police na kalian ka traffic police ba ai jitte eki te ila ban ikwa ban ai kule eki ya gaji jitre stong joki hantam ha gaji pe ya traffic te kule shibun na kalian ka jong hihi ikwa ong ba ikwa ban kibok kiriang saisin ya ka kunhun Ribhoi Police ba kumbang li haki news ba per haki social media haki lat patai khabar
ba nakpor sakpor kila simkia kamtam hak bayade bat mentau snem te kum nagliang ke jongi hi ki khna pule na po nathi na po Mahatma Gandhi University Khalaimer Bornihan misio ban ai ke jingkit bok kiriang bagi dang la syu ban tre bat ban mach phang syu ya ki kam ba ha be dei bat ki ke jinglek jingwan jong ki pajwa knang ban kadon ka chong ka chong sangai amar ba mentahi gisni dilapun ba lapun stang ki jingja jong ki khna nakapor sakapor bat nang ba ka jing tre system jong ki polis jong ka meglia bro kawehi kila bante lakam ban penduna kini ki kam bajabo. Usually we all know like how the traffics work, we know how to cross the road usually, but doing it practically it was very rare chance. We don't get this chance usually, but because of our Meghalaya police we got this chance, especially Nopo police. We got this wonderful chance for like doing it practically, like to know like something like deeply better. So very thankful. And it was very beneficial to know like how the traffic works, how tough is the work like for traffic police also, how tiring, how they are working so hard for us. It was very like thankful, and I'm very thankful, and it was really amazing. Thank you. Kinoy alam kakasi Students Union KSU hakasi palay kelale yakandu ya menteri ubakmi yakatanat law and revenue batru yaka disaster management ubak lakamen rumbui bandawa ba umdai ban penjalan yaka jing trekam jong vice chancellor ka National Law University halor ka nongrem ba ula pendon kam bakla yaka pisa bat kila dawaru badai ban kendang no yaki brio ki basabean ha Maxwell Estate bat ha Mahadev Khola. Kinoy alam kakasi Students Union Central Executive Committee hak arpenyo trek unai wiang arajar arpusan kilawan menikendo yung menteri katanat an ba katanat revenue ba disaster management uba alakmen rembui ban phashim kya hak bedai ba kejing ujor persya ya vice chancellor jongkan National Law University ba dalor kejing sabian kibrio hak Maxwell Estate ba Mahadev Khola hak bedai ba vice chancellor ka National Law University u general secretary ka KSU uba Donald V Thaba ulong ba kila penpaw ke jing persya ke bajor halo ke jing bam syamkia ke sarkar ki kambean uni vice chancellor u Indrajit Dube ke KSU ke penken mau ke jing ujor balapha ha ubnai jellio arajar arkusan halo ke jing bam sab ke jing pentrekam bam hok jong vice chancellor balami na ke jing wat benia leng ba ke RTI ke ba kedau ya ke jing penankam bakla ya ke pisah bat kum jo ke jing thungkam ni gibrio ke bejan bat u KSU kala kenoru bonu Vice Chancellor persyang ban penkala ya ka Meghalaya State Reservation Policy dan kebubuk ki kendon eligibility criteria ki ba pelat ha ke jing thungkam Assistant Professor. Tatkum ke jinglap RTI ke jong kaseng kala syam bakadon ki jing bakala ki ba bon rukom ki jing le don bor ki ba bon rukom jong Vice Chancellor jong ka University u Professor Dube ha ka bai dei ba pisah pilan ka thungkam thungjam bat wi ki bai. Namar ngila syam ka RTI ba tangga baik kiat ke uru penankam daka pisah jong ki pajba jong jela ka popoi hadu lailak tatang hoi program lailak siteng tang tak baik kiat ulit jinglet sabar setiap ru ngimtip lagi di official ne unofficial lemar kam reflect kampau po ka kam reflect po ka RTI ka poi hadu khasan lak te mudu ulit ne kebentai ledi simet ke muka lak ta ba makasan lak ilan penankam nom tag jing toy pajba kumba sau pesan lak penankam ha ka ba sip tulap iki katukan ningut ki nong hikai ki jan bu batang ko ke kelas su sim di halor ke jing thungkam thungjam bu thung ki bri ki jan batu ba komta ter klam da ya kat kum ke kendon juga reservation policy nalor nang taru haba pelat kin ki jai kamru wai kita ki condition si balong pelat liam ha bagi bri ki jongi ki mla su ban thap kram bon yo ban thap ki bri lo jong di ngila ngamba ni ka RTI ngilai kendu i kong amperin mensua di ngila ailut ini ki RTI findings ki jinglap ujongi badilaong ba aipor ya ka sarkar arbanai kinya penben di hadin arbanai kata hau naitung ngila pesngobing sukam amperin ke ba pinya sing nang ni sakaman digi ong bikin se form ko ke committee ba kin shame action no ya uni vice chancellor tenre ko to kapor kami no kan ke jingya Kaliang Suki jong kini ki ministers politicians di delor kani kanong rim ngilawan ni kendu biang malakaman mat ngila ai ka dorkas lengkap bagi kot kisla ki bangila samit dum swa kan thupru i gitu jinglap RTI ki jongi
But ngilapas ngau hi malakamen ba uni ubriu unkut no katenyo lani kata ka samoi ha u rempang la snem. Tinggi kuah ba umdei revenue extension man akaju ka poru ba umdei revenue along biang VC. Henry ba ka sarkar ka dei ban advertise no ka post VC ban wara do pa VC wala ban tri shisha na ka banta ka jing mentoi ka liang ka jing pulian jong ka jela omba untri tak namenta ya ledi shimat berkum juru ke sarkar hing ngisngo ba kadai ban shim action akabay dei bat uni ubriu ti ngingit scam ba on lapoi hu banai no pra na kaliang i minister ri long bing se shong biang ke i sinjang bing shim persya uni ubriu kum ke jinglap ka RTI jong seng dei ka we ka bang kwa ban ong lada ka rule jong university ka ong ba uno no UVC unamla ban continue. We will stick to that. Kamot ba nginom tengsyo ya ka jing ai shakri jong visi lada kadon hakarun namar ba ngisngutu ba ka National Law University kadaiban hikai na kabenta kabayde ba ka ai tengam kwa ba uno no hikai uno no penyait hapo jang tu university undon kandon kano kajing kajing subah na kano ka kampen dan klub dan kam baklaya ka bor malada mangi kum ka sarkar ngi sya ya kane kamot sya ke te ngana lang jonga ngin bishar ya kane ka jing petition jongki ngan sa shong meeting bat ki officer jonga hadin kata ngin pe ba ke ka ba ngidei banle ndre tangan ka we ka bang IP ka bangin le kalong kat kum karol ha ka bay dei ba ka kam jong gibre ka basabi an ha ka Maxwellton Estate u General Secretary ka KSU u ba Donald Vithaba ulong ba kini jaka ki jong ka sarkar ka badan kum ba kandai akar ndre ginong chong bi an kita yeng klem jing bet bat ki bret nyot ru shkiwa ka KSU ka pendram ru ya ka jing alat ban ri jing ri ha ka jaka ka ba pen ken ya ka Meghalaya Municipal Act wat hadian bela ujor sa Shillong Municipal Board. Da ka bakadoro baka KSU kelas na yeng na kabenta ki trashnong kum kadak ka jing persya. Kemangitip yang tur ki buon bha ki ba buhay shnong ki ba debi ki barjala ki menderi. But kani ka jaka kan khandai ekar, but musra ka dan ka jing kun ki sa padang jong ka sarkar jela ba u pawan bauri u marwari nang ni. Di dang hakin dang sen kala job ka sarkar ki ka kies. Ka bamut ba ketika Maxwellton Estate kam disu ka jaka jong unong simen. Kadai ka jaka jong sarkar lan ni kata revenue land ke bani orang ketin pareng di kumnu ha revenue land i nongsong ki poibir ini ki menderi ki bamdei nang jak berujungi ki wan song bi an yang tu ka bamla bonlong mat kai ke bangi lalap ru kolong bab kadon kalami sekoi ke seng balang tu ka badai juki ni ki reusit nyam ki jongki ha ka ba kila pelong kum kata ka facilitation center lan ni ka relief and rehab center ha ka ba kin yarap gitu ki briu ki basa ang tu lan ni kila ar ban yarap an penyok yo slan ban yalam briu bat hamai Penging ngesudai bah mentah baka sarkar kala job yakan ka kies. Kam kutu jaka kala de revenue lan, mugitu gibri ku song bean, baka sarkar ka ban wan na kilat kilenti ban kendang no mardo yaki ban pendon kam ya kutu jaka na ka benta ka jeng mentoy ka jong u pajba jong jelai berkoi ku mangi ihi baka sor slong ta kala khapnya hadu kata kata ban kutu jaka ka ban kendai ekar kala ban nom jeng kerku ya ka jela ba yaki pajba hi baro. Ta halor kane kumbangis nguthu ba ka kidon ki longjing kibasa hang tu bat udon ubakam try bat ka kut kala ai ya karai halor kata te ki detail jong karai kiba nga kiba ayuk kimpat dan bat nga ngin study bat ya ka bagi dei ban le ngi hab ban le kat kum basa ka ai Halor ka Mahadev Kola uba Donald Vithaba ula kedau baka de kejaka jong ketenat forest ha ka bagi nong song bean kilabun wala kejeng ajing bet ha ka senam syajar kendai spa arpulai kadai tang na kebenta kejaka meneblai ndri menta kelayo bagin tei ki yeng ki guest house bagi dukan klem jeng bet bat ki berat jakliaru syakiwa nin pechwa kaliang ka Mahadev Kola ngakat kum ka jing soi ha ki por ki bamenswa ka dewi bandon tang kejaka ban meneblai jogi rungit Hindu ndri kadang mi isi kadang mi kiya nyoi ba kilas dang ban wan kita kena buhay snong om tang bagi buhay snong kisa ni kisang man pli ki dukan
ki pli ki guest house ru bat ki aisa betang ki parajat ki jongki hi menu kita ki beriu ki balong komnu lagi di riu sniu di rubaman ki basuan ri tengan senir ngimtip maka ni kalong ki ke bama ka ba ima bat ka ba syarkai hadu kata-kata ka ban kata pa de ke beriu hadin temen sangi kan mau nakaliang ki isu laban serkan kalalet ban kendang ya kini ki yeng baro bat kaladan hi ke jingya tengku bat ki bor jong ka an jong ka jela padahal ni ka kenti ke bomentangi lawan menyekendu yu revenue minister bat mai ban pasau biang ya kata pada ka di bandan dengan jaka mani blai hendri gitu ki basong bean yang tu ki ba le ki kam yu ngimtip ki ba khayi ba pateng tu ki ba aiwa yang tu de ban kendang de penduk jat no boro nomor hakiwi ki state ki la ban kendang ye ki wi pat ki ying tei bean ngi pe Assam ne UP ne Manipur ne ye ru ki la ba boleh jela Meghalaya kamla But ya kan niru kalong ba ngen kadai ka sen ka banong kong ka ba nakaliang chungang ya skill but hamno ka don but ngin sakot ya ka meeting hapo ka revenue ka DC office DC revenue bagin sotho baro artli ki chaka ban nakaliang ka revenue department hapo ka state baro artli hakano ka status menta ka bangin le khnang baka roadmap kabangi day man le kadai bandon tangkitai. Usembut Menteri Rangba Kejala ubasnya bahalang dhar hagas ngi ba arjong kataya ulong baka sarkar kala shimkhya bante lakam ye kejingwan rung ki brio ki banabar bat ki bawan rung bean syapo Kejala Meghalaya. Usembut Menteri Rangba Kejala ubasnya bahalang dhar ulong baka sarkar kala tre lakam man lagasngi bante lakam ye kejingwan rung ki brio ki banabar bat ibuan rong bean bat mentaru kedang ya cekamat bat wat nakaliang ketenat labor bat ketenat jengok kai proteru ki jupen long ya kejing kemi bnia akatan umling ha ka bedai ba kejing dawa pentrekam ya ke airline permit bat ke MRSSA ubas nyau balang dharu long ba sarkar klasim kya kania badang ha ubenai ubalalet Menteri Rangba bat menteri ketenat korbari Kejala kelele ikendo ulat Kejala ban bodien bat ban led ban penbor ba kenle eno halor kene kamat. No, you know very well from the government we are always on the job to prevent all this influx and illegal migrants. You know very well, and even today we are still on. And you know very well, yes, of course, from the labor department, even from the tourism point of view, we used to put segregated in the Umling area. So that is as usual. Government is always we are here. Not all of illegal movement in the states. It's always. So coming back to the same demands about MRSSA, ILP. So what is the? No, this one yes about you know where CM has met the Union Home Minister from time to time, and also from Home Minister and CM when this last month they made the governor about this. So we are pushing it. Hakabayday ba kejing penbet yupod usam hakatan kaput. Usembut Menteri Rangba Kejala basnya balang dhar ulong ba sarkar Meghalaya kelekran ba sarkar Assam. Hendrai nama kejing don ke election ha Assam kem shim layo por benekran halor kene kamat. Hendrai tangshu layo por ken seya kenduk lang bene syong ya kran halor kene kamat. Nalor kene ulia tho bo deputy commissioner umpat IT ka kai pot ke sarkar bat tangshu yo ka kai pot ken seshim karai lanu ban lume kejing lang ha ka kerdan jongki bat benekran bat kaliang jong ke sarkar Assam. Ubah senyau balang dhar ulong bayam mentahi barok ki kilong ke jai bak sarkar kelayok benekran bat barok arliang bak jingsuk ke dewan senchar hakatan kaput. See that because of elections, we are always keeping dialogues between the local and both side. And yes, maybe just because of election, from their side they are a little bit busy, so we are requesting them from time to time from the other side of the counterpart. So whenever they are ready, we are ready to meet and discuss in the committee, the regional committee, which is headed by me from Meghalaya side. Actually, when they are ready, we are ready. Maybe yes, maybe they are ready said because of the election they are a little bit busy. So as soon as they are free, we are ready to see at any time. So when you will be submitting the report? Report from DC, they are yet to submit the report to the government. When the report is placed to the government, we will take a decision and the CM will take a decision when to put a meeting at our level first. And only then we will discuss with the counterpart to fix the meeting with both the state government. How is the Lapanga border now? As of now, everything's okay. Everything's normal. So I think it should be okay only. Even from the government, so we are very excited. We are keeping dialogue with the other side only. Make sure peace should prevail in that particular area.
Kani de ka way pa kung fina TV parok ni habi kani kanu wat saka bam don sem badon ka jikana ni habi te ker mo goma in sha ka tur ga mokro is very much well within Meghalaya ta ka badon gitu kujing ke ayu berak tu por de tu ngidang ya abhi na lamba gerchal komiti gin persaman pembe ini once for all na de ka por Hakabede bagi mat jong kinong dia madan. Usumbut Menteri Rangba Kejelau Basnya Walang Dhar bakmi eka kampen roisor ulang bagi latre ka kam halor kene kamat bat ki officer kelelit banjuri bagi jaka ki betamai hakeleng ki jaka bat kin le akelenti ke bejai ka banam kta ne penthut ne ban pendolat yo noru bat habat temu ban penken ria kinong dia madan ki de ban Yoshua ya ke jaka ke babiang bah. Every day now, even day before yesterday, I also had a meeting to identify, to locate the new places for the remaining areas. That I always keep reply to you only. In civil hospital, there are some discrepancies. No, civil and Lainukra, GSO, all those important areas we have to do, but we'll do nicely in such a manner no one should harm. There are some who are deprived and... No, that's not deprived one. That's why we take time. We didn't want to deprive anybody. That is the reason. They are our own boys and girls. No, they are our own people too. As you see, it's not so easy for the government to just throw our people anywhere. They are our own people, brother and sister. So before we receive them, we have to a good place. Teng kejaka ngipet ka ibiang kasinong kampanya. Teng kasang nila ibiang kihokar kang no kampiang ke business yang ni. They come kini barok tinggal hap let's fifty ma. Habis kerja bapli ke belong they should get a good business also. That is the reason. Teng pet ni kampiang baik. Teng kasang syapat. Teng ni pakai kasang lak mundur hokar ko am satu ngimi baik sendiri. Teng kata ada gidaw bahap ya pet tapi. Am kan long belem long. Ngalet real day. Ngalet dia boleh stay. Kahit ayo. Nang barok khoi meles no ne kan sebab mentar kampiang ni. Hoi kelak mende nyok ku bemut, nyok lak mende tahan dekai yo kampiang ni. Tahadu kata banong kumbakwa tebun singi kumujung long buru gitu. Ikwa mani wahet memang barok-barok. Halor ka jingja aksiden ha ke skol ba nehu. Sembut Menteri Rangba Kejelau Basnya Walang Dhar ule tho bakawai ke samla kelas sedang ban yo ke jingkot jingkhia ka bakawai pat kedang dan kame kapor bat ule pen paw ke jingkermen bakin kot kin khia ano bat ke sarkar kladep ruban pentip belada ki syam jing ban ajing sumar ki hasilong dei ban pen kin no ki sabar Kejelau ban yo ya ke jing sumar ka bakam paka. It needs some time, so that is the latest update. So hopefully it should be okay. So what? Treatment can be done here only. No, that are not yet informed by doctors, but we from the government side we inform them and request them if you face difficult treatment in Shillong, please take them outside Shillong where there is a good treatment there. That we already give a word to even the doctor also. Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVE hakasiba lang jong katayo kalakan tho ting yaka Provisional Town Vending Committee PTVC kabalapen mi yaka jingpen banapat ba klem dadan kanu ke jingekren hapo ka PTVC kamtam hababun ngut kinong diemadan hakathan Shillong Civil Hospital kemshem lami kerteng banyo jaka bansyong di jingdi. Ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalapan paw gijing so kendet halor kajing penbana jang ke Provisional Town Vending Committee namar kam shimladan kanu kajing ekran halor kajing khod ginong demadan na kabenta ka claim but objection habakran hakilat pathai kubor ka arpunyo tarik unai wiang arajar arpusan uba es thaba were assistant secretary kenika association ulang ban gisau pulaingut ginong demadan ha civil hospital ka sarkar ka shim kerteng tang arp kondai ngut bat ki bapaw ha thup kerteng balapan bana da ka Shillong Municipal Board ki dan tang khat saungut da ka bakadawru baginong de madan gisngot tanat de jing thumu ban penken ria eki na civil hospital shok office PWD habarek mbai kila maham bakam de banwanra eki jing kulmar kumha khandai lat bat kila dawa ba ka sarkar kan ai de jing tho ka basai kanang banlat na ka jing pensat shriat na ka wai ka jaka sha ka wai pat ka jingwan jongi hangni matasi kalong ba kila penmi ya katuka les banle ya ka claim katu ki penmi ha ka kot khobor rejing sha kani ka bakhado bangi don meeting jong ka PTVC ro ki khamekran re jing sham mo kum ka WhatsApp group ro kila dap thau naman thaki niki member PTVC re ki kham ai re ngiru Shillong kumno tip kansan ngiyo I ha katuka kot khobor don baya share lang tama kam la eman long tu kijing syaki dewan pentip naka sang ruki ladan ki member
ba demi khmat ka PTVC han rai em rakhat kan bat ki ke ina do bastang hingi la ong ba lai I ka jing long klumar hang tai hapo khandai lat ka jing ya yo license tang ka jing bam yo ka jing bam pej phai ki kot kisla ka jing bam biang taka SOP na do basdang hi kar kom terekam kalong kulmar kame yo renti re ki don ka jing ya adnot iwe kata ka kom ya rung don kiba haduk mentaru jing sale ka khandai lat kimpat la ban pendep kam tang ka ke area ro kimpat dep re kilak ta so shawai rengi ong tong ini trailang rei pi yo hi ha katuka khat saus pa ka basar bening kongklum jong ka sor slong barok kawai tena ka turu ki klem padle area pa area banle ya kata ka claim and objection ban pe kita ki kot kislan rei na katuka khat saus pa ro kiladap pia lupa marsiteng kumno kin shu pia damaki klem padle ya ka claim and objection kata ni ya bu jingkli rei na ka tu ko por ba ya pia ro kilami kita ki wendas kila pen pau bagi ki baladap survey possible ki don kumba ar khandai ngot naka ar khandai ngot ke bala ale ro ki dang don ki ba one song sunday ro ki bala ala ki ba don ki hakapang ka sistem ro ki la la kumba shongut ta kamut dakum no kumno nga try kumba saw hongut kin don ki nong de madan ta naka ar khandai ngot makana naka ar khandai ngot ro ki la pen mi hana ba ki eligible vendors ki de tang khat sangut klem padle ka claim and objection nalor naka taro naka ar khandai ki la da phia ka taro khat ar ngot pat ki khot ki ongba lasai kasngi ban wan mi ban le ya kata ka claim kidan ikerteng jong ini I midu lai ini kong ba ha ka tu ka claim ro kami ka kerteng haba ini le la dai lupa eligible vendor nalor kata ro sau teliki kerteng yu hang tu ndai kaba ki claim pan ju dai ki vendor ki khampat ju di jing di manomnor wat kini ki para baya song di jing di lang hang tai ru ki ong ba ngingi mitho takumno bakin sia shimrai marwai taka jingdon kata ka PTVC em ka jingle song le yakran mangi kum ki member na ka sengro bangi dei ki PTVC member bala em ikmat ang tai ro ka sulong kam kai no te matangi ngi haban ban siban ba wat yakani ka jaka ban ong ban nadu ka singini kong hibayawan pej por bala inspection ri ong ba bakil ada batai ba ka dei tang temporary shipor na maki ong ba kini pan baha kini ti ka sibil te shipor kin pan kan ria shani bat hadin dala depsna ka sibil em kin sapan kan ria biang tengingi ong shaban le iki ero devonon kata ka MOU ka jingi te aktin namar ba pin pan kan ria am to tip tang shipor yo le si phim le su ka kamram ba de ban le ko ba phila ayu te kat pam pat ya te aktin ro nginom sha ban ngila ong ro ba shwa ba pin pan kare ginong dia madan nang tai shani pide ban le shwa ga claim and objection hadian ban la de pej bnia ki kot kisla shi san ai baro ka ki COV ya ki vendors ki badai ban yo ta ki genuine hang ta sakan ria badai ban ai da ka jing tho ro ba ya kini sia bakan long pelum kata ka jing ta ektin kata ka MOU ndai ban ong ban khot shi met hang tai ro This particular location here is a temporary location because they have plans of actually constructing a place at civil to make it easier for both patients, attendants and everybody, because there's no proper place for even patients who are poor patients coming from other districts to access food and all that. Okay, so this is a temporary space and we have agreed that it is a temporary space, which means first and foremost there has to be a proper MOU undertaken between the collective hawker body of civil and the government, because we have seen that they go back and they don't respect and honor processes and commitments. And for us in the PTVC also many times we say something else, and when what we see happening is totally something else of what has been decided there. So there is no problem shifting here, but that shifting has to happen till the proper claims and objections process has taken place, where the eligible genuine hawkers are not left out. O President Kahinyotrep Youth Council HYC uba Roy Kuparson rem ulakan tu ya ke sorkar jala bakan shimkia ban pentikna baki brio ke badon kti ban shim ya ke jing im jong ki sangut ke nong shong shnong ka mukro kidai ban sha penshitom kat kum kaan nalor kane ulakan tu ya ke sorkar jala bakan longru ke bapet ngor halor ke jingrung jingmi ke bar jala hadian bakaladon karai ban penlong ya ke Special Intensive Revision SIR jong ke electoral roll hakajala West Bengal bat Assam.
Presiden ke HYC ubak Roy Kupar Sendram ubderu chairman ka Confederation of Meghalaya Social Organizations KOMSO. Ula kentui ke Sarkar Meghalaya bahkan long ke bapet perman halor ka jingrung jingmi ki beri ku benabar ke jela. Kani ke jingkentu kawan hadian bak Election Commission jengkari ke larai ban penlong ya ke Special Intensive Revision SIR jangka electoral roll ha West Bengal bar Assam. Habakiran higelat patai kubor ke arpu sautrik unai wiang arajar arpusan ubak Roy Kupar Sendram ulong bagi jing temu jong ke SIR kelong banwat benia ke jinglong nong chong shnong jigi brio ke badan kerteng haki electoral roll. Kumta kan don buan ke jing kenrai ki brio ke ba ke jinglong nong India jongki kalak banlong ke ba artatien. Ubak Roy Kupar Sendram ula penpau balada kini ki brio ki syabe na Assam bat West Bengal kinwan rong da ke basuk syakjala Meghalaya namar kamdon ya ki anyada. Kumta ke KOMSO ke kuat ke Sarkar bahkan betha ya ki Deputy Commissioner ki Superintendent ki Pulit bat ki bor hak tahan kaput. Bakin penting kena bagi beliau ki barung ki deban long ki babiang ki kot kisla bat kemdai ki beliau ki baca akta na ke SIR. Ke KOMSO ke penpauru badan kam menetrelang bat ki bor jeng ki artli ki jela kanang ban penting kena bagi beliau ki baca abe kemdai ban yo syong ha kanu ka benta jongri India. Hadin ba ke Election Commission jongri India kalarai ban wanra atau ka Special Intensive Revision jongka electoral rule ki artli ki state lani ki jela kata hapo ka jela West Bengal kumjur hapo Assam ngilai i ya ke jinglong jingman kum kalong mentah hapo Assam kam tam ba kumnu bakin lab bakin kem ya ki brio ki ba ka jinglong nong India ka jongki kamlong tikena kumban syu ongno ki ke Sarkar Assam kum kalong mentahi ka ile banwat ya ki brio ki bomdei ki nong India ki bedei ki nong Bangladeshi bala dalap ya kum kita le ya ka bomenta kum bang yo khubor ki ong bakin pendon kam ya ta ka an ka ba ai por ki tang arab saw kanta bakin mi no na po Assam la dalap bu don nu nong Bangladesh khamtam ya nong Bangladesh ba syong basa po Assam adalap ya kum kita gejai beriu ya ke Sarkar Assam menta ka aipor ka pendon kam ya ka an ka jongki ka peladon na po Assam ba hapo arab saw kanta ki di ban mi no na po Assam bat kabaar kat kum karai jong ka Election Commission ru ban penteri kam ya kata ka Special Intensive Revision jong ka electoral rule hakaba ki beriu jong ka Election Commission kin verify lani kin wat benya ya ki kerteng ki bedon apo electoral rule ban penting kenapa kita ki beri ki belarung hak electoral rule laki dei hok ne em ban yo bakin yo ya kata ka hok ban vote apo India tingi iba lembah ni ka jingle ya ka SIR hapo kini ki arti ki jela ka we hapo West Bengal ka we hapo Assam ku bakalong menta kindon shibun ba ku mangitip kindon shibun ba ki beri ki ba ka jinglong nong India ka jongki kalong doubtful bat kabaar kini ki beriu lada ki syabe napo West Bengal lani napo Assam kalenti ka basuk bat ka jaka ka basuk ya ki bikin rong kandai hapo Meghalaya tinakliang jong ka KOMSO menta kasngi ngisu menkhot ban dawa na ka Sarkar Meghalaya bahkan long ka bapet perman ya kum kini jeng jana mangilayo khubor ba kum kini ki beriu kila ban wan rung lani kila sedang ban wat jaka ban pet na po kini ki artli ki jela kin wan rung sya ki jela ki ba kham tambe po Meghalaya na marngitip ang ni jela ka jong ngim don ki an ki kanun kum balong hagiwe pat ki jela lagi le Nagaland sa Mizoram sa Arunachal Pradesh lani sa Manipur kidon ka ILP kini gibriu kinom yo ban irung sya kini jela mereka besok ki gede makin wan sya kini jela ka jongi ti halor kini ki AKA nakaliang jong kaseng nakaliang jong ka KOMSO menta kasngi ay ka jingkot bat ka jingnawa khmat jong ka Sarkar Meghalaya bakadai ban pet perman ya ka jingrung jingmi jong gibriu kabaar ki deru ban pelong ban penting kena ba ubriu lani ki beriu ki barung syang kani gejala ka jongi kini badai ki beriu kimdai ki beriu ki besyabe na ka jela Assam kumjuru na ka jela West Bengal but kabalay ni kwa baka Sarkar kadiban ay hukum ya ki DC ki SP but ki bol hapo ki border area lani ki khaput jang ka jela ka jongi but kini ki jela ki bamarjan ban penting kena ba ka jingrung jingmi jong ki beriu na kini ki jela ki basyakta lamba kani ka SIR kimdai ban yo rongsuk bat kabasa ki di man penting kena bagi beri ki barung syang ni jela ka jongi ki di beri ki babiang ni ki kot kisla bat ru kumju ban ya coordinate lani ban ya trelang bat ki bor jong ka Sarkar West Bengal bat kumju ru jong ka Sarkar Assam ba ki beri ki basyabe nang ki
kim dei ban yo alat bakin wan chani ban verify la kita gibriyo ki barung chang ni jala ka jongi khamtam e na kini ki atli ki jala ki ba ka SIR country ka menta kim dei ban yo alat da ka besuk ban syong ban sa hakani ka jala ka jongi kata ka di ka jing khot ba ka jing dawa na ka leang joko komsu ya ka sarkar jala ban nginget ba ka sarkar jala kadon ya shibun kilat kilinti ki bakale kala ban le kumta na marla da kam le kumta kala ban kata ya ka syong suk syong san hakni ka jala ka jongi kala ban kata yangi kiret pat kum gajat ban rio nyotrep bat ki garu napo rilum garu bat lada kamla ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio hakum kani ka po lada kini ki brio ki wan bat ki yo suk ban rung ban syong ban sa ban tre ban kata bat hadin habut kin salong sa kita ginong syong snong bapura jong ka jala ka jongi kin sa yo lang ya ka juk ka hok kumangingi yo la kalong ka hok ban tep but ban jit ikinom mi khmat la kalong ka hok ban tre ban kata ban khai peteng ban syong ban sa akani ka jala ka jongi ka jingma ka ap yangi ki ret pat akani ka jala ti nakliang jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization lomba kani ka khubor lomba kilat pathai khubor lomba ka jing ai khubor ka jongi ka press release ka jongi ngi khot bat ni dawa na ka sarkar Meghalaya bo ka jingalam jong chief minister jongi bu de ban chimkhai kani kam ban batha ye ki bor pulit ban batha ye ki bor district bat kumju ri ki bor ki badai ha ki hapo border la ne khaput ba kumju ru ban khot ye ka jing ya trelang jong ki nong shong snong jong ka jalai bor ko wei bangin long ki bapet perman hakum kani ka por banom ailat ye kini ki petwer na ki wei pat ki jala khamtam e na po jala West Bengal mana jala Assam bakin yo ban rong suk ban syong ban sa bat ban kala long kinong syong snong bapura jong ka jala Presiden ka Nyotrep Youth Council HYC ba roy ku parsenram ula kentu ke sarkar jala bakan jimkhia ban penti kena bagi beliau ke badan keti ban chim ke jing im jeng sanwut kinong syong snong ke mukro kidai ban cha pengat hakaan habakran nikila patai kubor hak ar pusau trek nai wiang arhajar arpusan uba roy ku parsenram mulong bawa la ladap lais nem kenti kata hak arpu ar trek nai wiang arhajar arpusan kejing toket kam shimna poison shinuru wadadian ba ki arngut ki menteri rangba akilarai ban paano eknega kam sha ka CBI ban toket la luat rekat kum ke jingkran na kadar basnong mukro ke jing toket leng baga CBI ru kam shim la shim kya bat kam don kanu ke jing pengat kendon an ya ki beri ke badan keti ke HYC ke penrem jor ke sarkar Meghalaya bat kentu bakan bot dien bat ke CBI ban pendap hok ke jing toket bat penti kena bagi badan keti ken sha pen stom kat kum ka an ula penpau bagi niki ke baro ki jatang namar bagi jela kam patla ban penbet uput usam apadang ke Meghalaya bagi Assam bat ukeli hatu kyong chong snong hagitan kaput ken yaido ya lagi jing em wat lah hadin lais nem kutu ka jingja ka basusi ku belajar po mukro ka basan ngut na ki khot jong ka jai ban rio ki la du e la ka jong jing em ka ki kuli jong ki Assam Forest Guard na ni ki nong tre jong ka sarkar Assam na ka tanat forest ki bala siat pathar bat ka bala pelong pat ya ka jingklak no jong kini ki sangut ki nong shong snong jong ka snong mukro ki badai na ka do ka snam ka jongi nadu ka tu ka pori ka seng kala dawa ba ka sarkar Meghalaya ka ban shimkhia ban penti kena ba ki bri ki badon kiti ha ka jing shim ba ka jing khat no ya ka mensim jong ki do ki snam ki jongi ki badai na ka snong mukro ki dei ban syak pensitom kat kum kelenti jong ka an hot hadin ka tu ngilai I ya ki jingkren ya ki jing ye shimrai jong ka sarkar Meghalaya ka sarkar Assam hakaba baru angut ki chief minister kila pentim ya ki rai ki jong ki lomba ka sarkar Assam keluan ra la ka jong ka judicial commission ka state government ka jong iru kala pelong la ka jong ka kala shna la ka jong ka commission ringi I begini ki commission baru artli kim shim lala menteri kam namar ba kum ka long hi ka commission ya ka ba kala shna ka sarkar Assam ki brio ki jongi ki badai ban shimenta kum ki witness kim shim la shimenta kum juru ya ka commission jong ka Assam ki bawan ban toket ya kani rakam ki brio ki jongi kim shim la let but ya ki jong kiru ki brio ki ya ka jongi ru ki brio no po Assam kim shim lawan tingi I ba kani ka jing toket lamba kini commission jong ki artli ki sarkar kim shim la poi ha ru but hadin katang ilayo iru ya karai ka baki anmut ki chief minister kila shim la ni artli ki sarkar ba ya kani ka kam on pha la ni on IT no sha ka CBI ban pelong yang ta ka jing toket ka balai lut
bat man penting kena bagi beri kemudian kiti ha kaban penyap ya kini ginong snong jong snong mukro kidai ban sharpen shitom kat kum kilenti kat kum kibor jong an Andre bersusi kalau lomba mentah haka nika arpo artrik jong mentau benai kemudian jingdap laisnem jong kani ke jingja mentala lai tili kisnem kila ayat kat kum gejing keren jong ki noilam jong kasnong mukur jong kado basnong mukro ilai I lamba kila pat kubor ha katu kasngi ya kabar pelong itu kejing yalang ban kan mau burom ngi I bakata ka kejing tokit wat lengba ka CBI ru kamshim lapoi he kat kum gejing itu ka jong ki ngi yo jing tep ba ka CBI hakini ki lai tili kisnem jong ka jia lenti na do bala IT haka ban pelong ya kejing tokit halor kani kejing ja kim shim la shim serious kani ka kam kim shim la tokit kumbade men tokit bahadu kani ka pon kim shim la I ya kata ka chat sheet la ni ya ka jing pengat kendon an ya kita gi break benon kiti hakani ka jing penyap dusman di kini ki do islam ka jongi teka seng asu kum ka seng asu ban penram jur ningkong ya ka sarkar la jong ka sarkar Meghalaya ka bom shim khya ya kani ka kam ko habai dei ka jing yap no jong kini gi break ki beri nong chong snong jong ka jela Meghalaya ngisngo ban penrem mi ki noelam ki jongi ki batang hakitu ki por le si ki pen I ya kata ka jing long ya ka jing songkhya ka jongki ki let ban mi ikhmat ban let chapo mukro ban le rong hagi yeng ki sam jong kini gi brio ya ki yeng ki sam ki bahayeng asam jong kini gi balkhlat no hakani ka jing ja tang shipo tang ka shibnai arbanai nrekan kata ka kampat ka basa ka ban penti kena baki beri kebenaran ketat kebenaran bentah kani kam ngem shimloi I atau so haduk kani khlemat ka bentah bagin syak pensitong ngi na kaliang jong seng so ban penram jor ningkong ya ka sarkar ka jongi sarkar Meghalaya bat kabaan ngi kentu yaki balada pila IT ya kani kam sha ka CBI bakan tokit kadairu ka kamram jong ka sarkar jala ka jongi jong ki noelam ki jongi ban penting kena baka CBI kan pendak hok yala ka jong ka kamram kan tokit ya kani kam da ka jing lai lut kan tokit yang ni kam haka kat kum kilenti jong ka an bat kan penting kenaru ban pengat kendon ya kini ki forest guard jong ka sam ki bala asiat dusman ki bala penyap dusman ya ki beri ki jong ni bat ni kentu hakum kani ka po haka bangi ni kenmau ya kani ka jing du no ya kini ki mensim jong ki nong snong jong ka snong mukro ban pen kenmau biang ya ka sarkar ba ki lai tli gisnam ki ayat re ka jing kenmau bat ka jongi kum ka seng ngim shimla klet ya kani kejengca kadang sakut kadang sa haki mensim ki jongi haki dono ki jongi ban kenmau ya kani kejengca ka ba kinong shok snong jong mukro haka arpo artrik jong benai naiweng jong newsnam archa arpo arkila duno ela ka jong jim namar bale namar baki kwa ban yada ya lau jong uput usam ngitep ha kini kejengca bro khait kini kejengca namar bakam don ka jingya bet ya uput usam hapeng ga jela ka jongi ba ka jela sam ngim dei ban klet ki jingja ki bela ja halang pi sakat nungut ka jingkli kalong sakat nungut ki mensim belui sakat nungut ki nong shong snong ki basong ki snong khaput bat sakat nungut ki khot jong ka jai benriu kin gasnam ka jong ki kan nengkin kin du ila ka jong ka mensim ki jong ki haki kuli jong ki pulit asam haki kuli jong ki nong trei jong ka tanat Klau la ni ka jong ka forest department jong ka asam kata kali ki jingkli ka mangikwa ban keli ya chief minister jong I ya ki noilam ki jongi ya ka sarkar ka jongi hatu pin up baka kum kini ki jingja kin nang wanja shushu nang ni shakmat ru hatu pin ailat ba ya ki ba kini ki pulit lani kini ki brio jong ka sarkar asam kin shushim ya ka jing em jong ki nong shong snong jong ka jala ka jongi jong ki khot jong ka jat ban re ba jongi Ki kontraktor ki bapentrai kam ye ki scheme jong ka Jal Jeevan Mission JJM jong ka Sarkar Pedang hapok ka kan hon jong ka All Jaintia Contractors and Suppliers Association AJCSA hakasni palai jong ka tayo ki ladawa na katanat Public Health Engineering PHE jong ka Sarkar Jala bakadai ban pelat no ye ki bill jong ki contractor ki beladep pentrai ya ka scheme JJM Kajala Meghalaya hakasnam arhajar arpuar kalayo ke kusnam na kebenta kejingla ban pentre kamphai ke Jal Jeevan Mission jang ke Sarkar Pedang. Hendra shalendet kene kejing job jang kejela kadan kejing treshtom ba kejing juki kontraktor ke bamenta ke ban mat kejing na kejing mempelat ke sarkar ke pisah ke bahala dep ban pentre ya kene ke skim ha kejela.
Haga arnyo tarik unai wiang arajar arpusan ko all Jantia Contractors and Suppliers Association kilawan ban pensngo ke jing bagajing dawa jongki Hasilong Press Club. Haga ba kila dawa na ketenat PHE jong ke sarkar jela ban plat no mardor gibil jongki kontraktor ke beladak pentrei ya ke Jal Jeevan Mission. Habai keran baru presiden ubah welcoming langi kila penpau ke jing diau halo ke jing mamplat ke sarkar ya gibil jongki kontraktor ke bela pentrei ya ke Jal Jeevan Mission dak bakado. Bagjing sakut kepisah kadai ke balabon senam. Ke balabon jeng ki kontraktor ke bahaban shimram ban pendep ke skim. Kumta ke ladawan ke tenat PHE ban pelat no mardor ke bil. Ubah langi uleh tu baga pisah ke balamang na ke bentar ke Jal Jeevan Mission kalong nyos pa kelur tam. Bat kim tip shanu kena ke pisah ke don. Bat kada duk mata na ke bentar ke rilum jantia ke sorkar kadang dap pelat tang kan riu kelur kat sanlak kendai pesah wajar saus pa arpunyo tengka baroh. Uleh tu bah kesenam arajar arpusan ke sorkar kala pelat tang kandiat kepisah. Kabaki kontraktor ki kena bagadai tangkum ke running bill, kata ke final bill. Wat hadian beladap, ya ke third party verification ya ke jeng penterikam. Uleh tu bah ke jubab now chief engineer ke PHE kedai bag sorkar pedang kampat pelat kepisah. Ki kontraktor gelarai ban penenkam no ada ke right information ban lab ke jeng shisha halor. Hato ke sorkar pedeng kala pak na ke pisah. Bat ongru balara ke sorkar kamla ban siu kloy ke bil ki kontraktor ke sesim dek senjam ke beteng wat ban ujor ru syakibor ke an. Hoi yugani haki snam arjar san namar ke longkum ka running bill mdei show baga longkum ka final bill haki jisha kumdei ban longkum ne kat kam ka agreement namar gani ka JJM ka fair gi bai pat ki scheme ke JJM ka jisha kan dei ka central scheme tang bagi le pimat hakan do ke dor ngim tip langi ong ki ong hana pi pengkloi ban yo i ka bil hana i public contractor lai kristong lai le ban pendap lai wan ki third party lai wan inspection kini kitai handai andala clear pada ke kam pada andala complete pada ke kam pada ke bil pada ke sa pending naga third party kalau ong okay la biang lu nandong sedang andre dalai ikendo pada engineer kana ki ong hana bi ofan dalai arsian lai sien gum bi ofan dalai san sien ru sien gum bi ofan gum tip show kana ke dor kata ke fan ka sa si gum tip si tamu sulong ha kata ke dor gi apum kita ki bom snow tho i kana ke scheme na kata ke daw ni wan hang betang ni kenang berkesorkar kan simi kana ka jingwan jungi kan pesngawi ka government kan pesngawi ka ministry kan pesngawi ka central government kenang magi kontraktor kan sistem tho ika pending bill jungi namar kata kadang ya panau RTI kenang bagan sai ka ke bill ke banla wan nampan banro namar ka sabat naik ka information pe jungi ya ka fon kilaban top kilaban sukar kilaban keren digini kita ru tambangi ngi padangin pano ada kata information yang ikna makan sai namad bin suong no upresuma ban kren o mai dia la ban kren gini kita na jischa ka information yang ikan sabing clear bi ngi la sai ngi kna ba hagano ke dur badang sa kani ke bil lani hagano ke dur bagi si ke bil kna mengi dia sutho gi kontraktor Haswa bengin kmi iki kubor ke badang sa shisir na pai biang shipor sa kani kijing penbana.
Habang inya beteng biang yaki kubor ngin pen ken mau sa sisen yaki mat bakong san jong ka kubor menta katayo. Rai ka sorkar ban perking no yaki jing pendat yaki latsau siren bata yong yaki kali. Ka Megalia kadai ka Paradise bat baro ki kwa banwan shong shnong hangni ong uba la kemen rumbui. Maham uba Arden yaki Shillong Municipal Board bakam dai ban pentut yaki nong terwasya so bat kwai hakendai lak. Dang up ke UDP ya ke kaipon na ke Special Committee la nshim bentan high election MTC ha GHADC. Palat paulak du nong kelong ying hadin babam du kitlit ding ya ke ying hanong jeri. Klat ke samla pidarisha jirwa kem bat yok jamin no usamla dang penong kipolit ya ke jing tokin. Dawa ke KSU bat penjalan ya ke jing Syakri UVC ke National Law University bat ban kendang ya ki basak bean Hamax Wilton Estate bat Mahadev Kola. Bat beliau Menteri Sorkar bat UMLA ya ke madan ya lek kai futsal bat basketball hamau prem. Kador Barshnong Maulenong hagas ngisat jan jong ke tayo ke Baladem kalapan bana banado ubenai ke lalengkot jong ke Senem Banwan kan kangno ya ke jing let ka jong ki brio ha ke sing ublai shakashnong Maulenong ke jaka ke bapaunam kum ke jaka ke bakhoitam ha ke doba Asia. Kador Barshnong Maulenong kala shim ya karai hadian ke jing shong perkat kam tam hagaman ailat ginong shong shnong bakin net shaki yang mania klam gejing betut namar kin amla aban ay kanu kanu gejing shakri lane ban penbet pen biang ye gejing dan kam jing nong wan jung okai. Kadar Barshnong kalapan bena manadu benai kelalengkot ke Senam Arajar Arpun Rio ke Shnong Maulenong kan play ke jingwan kinawan kai tang haga sinengkong hadu ke sing jan. Kad bahag si ublay bar oki kam bagi jing Syakri be day bat kinawan jung okai pertai ke bagentu bagi restoran kidukan bagi penkhana patba kin kang kerdep lut. Kadar Barshnong kalapan tibru bakan ikan tre kampat na kebentai kinong jung okai ki balabuk lupa ban samit hagi gas house lan niki homestay hagi singip oya bat penjalan niki jing saajuki hadu si ublay. Bat kumjuru gitu ki bakwa aban bo kamera ha kami si ublay bat ge jingkit kli aban jing Syakri bat ban pediang sohai ki kan syong bat gi try jong gi guest house bat homestay. Bat galakan tu gi nong wan kai bakin buram la mekarai jong Kadar Barshnong bat ban ai ge jingit trilang bagi syong shnong Kamaulenong. Hadin ba ni nakaleng ka shnong ni la sim ni karai ba ngin khang no akas ni Sunday. Te kan ni karai ni la rai hi haka Darbar Pelun ya ban sim ya karai data na katao ba nakaleng jong ikinong shnong baro si shnong ne kumbakalong ngilong Kristan lot baro si shnong kumbakanday po persen ngi idai ki Kristan tingim la ban ai kata kajing Syakri ka bapha na kabantaki toris ki bawan hakas ngi ublay te kumbakalong bun na padang kidukan ki bakang hakas ngi ublay kidukan ja kidukan sia bat kidukan to fer po shnong ki khanglun akan ka ngi ublay jadi namar kata kadau ngimla ban ai kata kajing Syakri ka bapha namar hakas ngi ublay bun na padang toris ki bawan jo kai sia ka shnong jongi Kimyo yang kata kajing kuat kajong ki Kimyo yang kata ka jing Syakri ka bapha nakaliang jong ni ki basong sinong hang niya sinong te namar kata ngimban se ban sim nya kanang karai ba ni haban khang no akasing blay te tang na kata kadaw ba paro hang ni ngilong Kristan te akasing blay paro si sinong ni leching mane ngia song than kalang jong kumurang ba sinong pen banaya hang ni ba nadu Senem Thamai kata nadu no Senem Thamai kemudian nadu Arjar Arpun Riu benai Januari ngila penbenaya hang ni bangila khang no kam don chu kata ka related service ha di ban kitoris te nakaliang jongi ngin yai priang sngopha nakaliang ki nangwan jo kai perthai kitoris nadu Monday hadu Saturday kemudian nadu siningkong hadu sinsejan ngin yai penbiang Inyai ai kata kajing Syakri ka bapha nakabenta kinangwan jo ai perthai Kum shibenta ban ken mau buram ya kaleng khu sngi kha jong Dr. Verghese Kurian unong yalam jong ka White Revolution hapo kari ha kasi balang jong ka tayo ka Directorate of Dairy Development kala rakhe ya ka National Milk Day ha ka Central Dairy Campus ka badan ha mau yong bat ha ka ne ka jing rakhe lawan ban ya shimbenta daki ken hon ba pher Ka Directorate of Dairy Development kumshi bentaban kan mau buram ya kesingka jong Dr. Verghese Kurian
kala rakhe ya ka National Milk Day ha ka arbun ro trik unai weng arhajar arpusan. Ya kini kejang rakhe la penlong ha ka Central Dairy Campus hamulai moyong. Ha kini kesing rakhe lawan benishim betar ki kenhon boper ki bekentop ya ki officer katanat ki kena skol ki nongri masi bat ki rupat ba. Komisi bentaban penlong kerpang ya kini kesing bat ban mau buram ya ka la penlong ya kejing ko boper ki kena skol. Kini ki Jacob ki long shwa ya kani kasngi rakhe bala penyat ya ki Dhaka Directorate hi. Ha kani kasngi rakhe layok bansam ki khusnam ji khna skol ki bala job kini ki Jacob bala pun ko buram ru ki nong rimasi ki bala trishtom ban kan tiaw ya ki jin mi dot ha ka jella. Layok ban sngap ru ya kalentia jo ki nong rimasi ki bala sedang ya kani kam bat ki la ki jin kran ki ba penslor ya ki long den ban kan tiaw sho ya kani kam ri ji masi ha ka jella. Kalong ba kadang ap kerhai ni kajing dan kam dot jeng jela jengi kadang nakilak litar hasisi mereka dot kebangi ni yo lum mata kami tak masih pau hajar ai litar sisi kajing duna karena mereka babon pala tengah penslur yaki kun samla makin tray kena ka kam pat kawai ru kalong haswa bakin jit kena ka kam snow ba wat shwa ya ka training kam dai bakin syutur rumah pinamla banyang habe dai bakin ka kam private training na kaliang jong ka society jong namar bengi yo iba kane ka kam ngimla tang ban pendap tang mangi ya kane ka jing dan kam tengi sedang no ya kane ka training ka practical training ka syong ha ka jing start bat ka jing len lade jong ubreu ba syamphang kalong tang lai banai ula dep ya ka close bai ubreu ubom da syamphang than ubom da mon than gemen sim ka bampor wa da kisnem ban trai kane ka kam henrai ubalen lade uban yeng rang ba lai banai kala biang ni ubon sedang no ya kamri masih kini ki officer nang ni ki penslor yang tengah lari ngampak nang makam dodru takapor ndrei ngal persang ban bu nong tray ru ki nong tray ki wan tak support untuk daya pet no tengah persang hino ban kam dot ban ot plang ban hadian kum tu kakam hi kala batai kelas tenat kelas dang saban kwa jingerap ngala persang banyak kali kum tu ban sup ya dia mo te hang ni po rikasi ngatrai tang mangahi nganya da ko tu trok ngalakit plang kit dot adu beki breru ki kran ben boy nga masih sule ran teng tang bahan rei ong kan ni ga ka kam kau blei la bantai nga belai ngan kwa ban phai din ngala sedang bet ban pene bet ngala roi bahagi masiru mentali leite ka kam jonga kam masi ngan ong no ngala su adjust be kapor ngala yo ban le sedeki wi ki kam ki bru kitip bahai nga hani mi khalaya menta pas dang ban le sedeki wi pat ki kam te long ngasnat bahang pen story ki long keme kam tam ngini yang hala ki jong ki chat ngim dei ban song po de pe bangin ya ngap bet ya kita ki jing rengi de ban yu ya kita ki jing jong ni hakawi kasni ki salong ki maulanai dah kejing temu banyale bante song ye kejing teli bat ban long ru ki bapet perman nak benta ke bahakamiat bat bante lakam ye kejing sniu hakishnong hakapur hakse sajan jong katayo baladam laseng ya kekenhun All Right Marwet People Federation ARMPF. Give me a song to sing, give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Shibenta ban pene ekajing etli kam tam ban pet ngoru ekajing bha jing miat ba bantela kami kam snio gishnong kitau kibadon apo karat marwet kam tam ba gane kathan kadeiru kubran markhap bat kejela asam haga arpu artrek nai weng arhajar arpusan kinong alam shnong jogathan kelaseng da ka kanhon ku belajar kerteng ke All Right Marwet People's Federation la ban kedo ba kan ni kan degsin jam ku beneng kong jong kinong alam shnong bat kipat ba nong shnong karat marwet banetli lang ha ka wei ka kanhon ya ka balapen scam ru kinong ket kam ha ka jingalang ka balalong ha ka shnong bari dua kan dai mer ha ka district ribhoi ha kini singi legit ru kinong ket kam bat scam ya uba ring so apdang como president ukomal Shakwa como general secretary Shankar so apdang como finance secretary Raman nongrom sports secretary lambat kiwi ha ka balapen scam ya ki do pa kens mus karat marwet rengkat kejingan lang uba yo anis narleng urang ba shnong ka bari dua urang ba shnong ke bahap akarat marwet kirurang ba jangat han marwet bat kilong kemi
Habakran hadian ke jingpen scam ikinong kitkam jong kan ka federation upayam kan siam ubolong ru nong yalam jong ka kunhuan seng keme ulai ke jingaro ahlor ke jingi ijingai jong iri orang ba jong athan hapo karat marwet banet lilang kawai na ke bentang ke jing bah ban pet ke jinge jong nong shong nong kam tamru ke bede bat shibun ke jaya ka japot amal kene ka than ke deiru ke bahap hajan ke jela asat Ulo ru bakani ke senjam ke beningkong hakarat marwet bagi kon samla bagi riu champang bagi dan kemensi maneteli ban mi syakmat ban ai kejing trilang bagi bor kesnong bat kinong elam jogorat marwet kumba kajing tu balabo da kani seng kalong kumta hagini ke juga sengi na kaliang kinong elam jogane federation kum kada kejing sedang terekam kila ai sngob haru dagi jan kup saat kilong kemie ki balano garta kum kada kejing ai buram ki kum ki kemie jong karat marwet Dah kejit mu banyale ban kentiu yaki kami lekai hakasun sajan jong katayo baladam Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Jela ubak wailat Miki Shela rengkat baru MLA ke West Shillong ubak Polingdo gila play pat ba ya kamadan futsal bat basketball hakashenong mau prem Haga arpu tarik naiwiang arhajar arpusan Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Jela ba wailat Miki Shela ula play pat ba kamadan futsal bat basketball hakamadan shenong kamu prem Haga jingan lang UMLA ka West Shillong constituency ubak Polingdo Menteri Berem Ketenat Sports and Youth Affairs ubak Shakliar Warjri kirang ba shenong jeng kishpot ligdor bar shenong ka West Shillong constituency bat kiwe-kiwe Habakran na kinigisngi UMLA ka West Shillong ubak Polingdo Ulitho bagani kejaka mencua ke kejaka tak beriu. Mendari mentala pen kelayaka syaka jaka elekai. Ulapen pau ke jingkbi denti bagan sei kiriu dan sab bat kentui ke mau prem Sports and Cultural Society bagan Shimkia. Dak bakadau baka mau prem kamdai ban sakut kum ke hotspot jung drugs. Mendari balang ke hotspot na bentaki sab jang kisamla kena katahan. Uba wailak Miki Shela ula kadau baga jela bahan dropo nak sispa ke kisamla ke kendu jeng nak jing jelai drugs. Entah ke sorkar kala kentiu ke jing mang tengka Ketenat Sports na ke ars pak keluar tengka syaka saus pak keluar tengka ban penbo ni kejakai lekai ula penting bagi sorkar kantai kejakai lekai ke bahe atam amau kanu ban peniat iki skim kum ka Yes Megalaya bat ka CMYDS uli thoru badang syan lapen mi aga Megalaya Outstanding Sports Person Direct Appointment Policy arhajar arpusan ha ka bagi samla ka biyo atakma ha gijin lekai boper kum ka Olympics Asian Games ka Commonwealth Games ka South Asian Games jil lekai boper ka ri kien chatung bed haki kam sorkar Mabu ikani paai in ai the best possible opportunities yaki samla ki jongi kani ka shnong go jongi adon mentah Department of Social Welfare advisor ka mau prem kadai kawai na kita ke kiong ki hotspot jong ka drug menace nakwa bakum ka shnong kum kinong shong shnong ngin shim ke jing kut jing mut ngin resolve baka mau prem kan sakut kum ka hotspot jong ki drugs angin wengno shen ya kata ka kerteng ban penlong pat ya ka hotspot Jongga sports, academic activities, but ki belong creative, but ki bakentiu, but aji kermen ya kejat menrio, but dikasih ujungi. Wat ban perhat, bahkan dan ke bakum kini ke outdoor stadium, but benta ke futsal court. Kini kedai kejakat tiap ya ki balak khalat. Kejakar syong that ya ki brio ki balalek naga selapertai. Henry kadai dakajing ya perkhat lang, dakajing ya merjemut lang, dakajing keluit mensiam jong borok kibi dan bentalang, bang ilala ban persat mensiam. Ya kajakat tiap, kalum jik tiap, ngila persat mensiam ya ka bahkan long mentah kumni kumakalong kejaka keba syuk bangi persat mensim syuk bagi up ya ki mensim ke belayap ba lanu kini snok bayang bat budong bu nong tau hendring la perlong menta kejaka nak beta kiba im kiba klan kiba kiba ksar kiba tray kiba kata bat kiba kilan met kata kinyong ke fresh lease of life
ke state Meghalaya ke jongi kadai ke state ke badang red lene ke very young state ladangi pej ya ke age group kumba 60% na kinong song snong jong ke state ke jongi kidai below 35 years of age tengis ngau thu bangi don shibon ya ki khon samla balai ngi bon ngi kini ki jing wan rung jong u drugs hapo ke state ke jongi balai kini ki drugs supplier ki target ya ke state ke jongi namar ngi don ya kita ki khon samla ya kata ka high numbers jong ki khon samla hapo ke state bat ke sorkar ni sngau thu bha ya kane na kata ka daw lada pipej ya ki policy ki jongi ya ki schemes ki jongi maximum they are youth related balani compare ha ka investment jong ka sports lada ngi pai ha ki ndriu nyau snem bemenshwa tang haus nem arjar arpo way ka state budget jong ka sports ka day arspa arpo khandai crore something tang bahau news nem arjar arspa arpundriu kala poi almost 450 crores 40% increase namar ngi kwa ban pembun ya kimadan ya lekai ha barok ki jaka jong ka state bat kumba philiyo I himenta ba ka Meghalaya kantei ya ka biggest football stadium in northeast ha ka jing penlut ka banyaus pa kulur tam hantei ham mau hanu Te paralok baro da kitu ke kubor ngila poi shika bakut jong ka kubor jong I menta ka tayo in se syam yang bat pi la syam tayo kublai shiku